wasem smate na me nkura yete so raja da man kwa fu mu a Akoma kumshimi keteshimi ko bomu be do nwere menya kakra ibi me ba kra ne nkura yada odi wo mu jahan ama aso mu school a mo na mudidi o magora bo mu nkuma na me ma makura dem e ma wo na me manyina me ma ebi kwa me ba no manda na makoto benkwa na mete na ebi kwa bo mudi a mu nza mudidi adehya ada ma ni dim se mudidi wo mudi nya no me na ni so se ya enteja sabre obey eko from ko twabo de tu banchi no fra me bepani no osofo am na koton woni ka se sofo ye bode yesa na bode betem kona papa kona totom muni yeso wo yam no akere me na uri dem so ba no woni adwempa bia afa enkra no ho ko first of all di ka tekra 2 years am mepan am ma chena tum eno asade nkra de esa egumi so na kakra me nkra tata no so 2 years ma me data am so yes awre ma do meko na yiye na me teshima na me ko adwuma yi yanko enti saade ya no kwa hada na teshima yi afom de nya de bia me ko afom na ko hada teshima yi na me nkra no yinu na mo me chene kwatena ye enti mo teshima no agya me bata no so bia ketwa no na ma bre nsika enti saade kashu na ba wo sesa enti wo sesa de fa ketwa yi ni mo da me ba no ye agya aka me ba no me ba onyi ntodua neni sa into that reference into Sarah into you when your man went back when for the crime here or me and that crime here or more but here many Sabra last year February when so be more into March August last August me be with Fred Thomas na say me na ba ya be ye na school for amakwan na be say ena friend Sarah ya be yes Thomas ye ntime de nkra na ba yiye minti man nkra na nkwa kan ba be di be 4 days nti ba me nkra na be bre Akoma na de bia ba be iska ena wasi yo ti ba adwada be du dwada me iska ebena de me ukwe de me ti ya wada na ebu akonta ena me san be iska Sarah ebu akonta nti ye pon a ye wie ntem a ye be ko ye wie ntem so mbeda ena wasi yo no akunta buasi ya no bia from se be o man de gina ka kwan lechi no adai me koya enkremi yensa da ma se ya me diska ma se ska be bio wasa sika we de ma ye no ajo akwayira no na me se ya de wase ma me de ma so mfa nkotokoko ti ayira me ana sera in process ke ya yire mpantu nye kokko sika kwa man kwa yi ni enya hwe na me pedu ya ne mo mu fira no pa kwa pe ye nyina ma me so fufu no mudidi ye to mudidi ye amsade a do mo komo ma me back na mo koda ade asa to kwa na me sa sera na de ntina e wo nkora ne tikwa sen sika ne yirai na se ye dai me di majuo so mfa nkotoko na me sa ba tan se mo kwa fu mu mpo sika be kamansa ye bibi mu mu ne se fa mo pani no nkoto ene fe na aya kasakasa akasakasa na me so de mo nkora ne na nyame ya do me chena na ba be fa mo no mako mi jaw na aje nkura yi me da hwa anajo be 10 to 11 wese bi funu so ne ye man be wona Sarah teben e fe no over Daniel yanko no fe me se akwasi o we me se father mada wese ba bi a obi abra na ayira kan kura no esi abonten e fe nkura de da me valanda so amasa me de kura abra da boni be wese abinim me yire kura de me yire kwa kan kwa ne me yire ko po e ko na me se me obatan na me se o mo so mo da me valanda so na me se me mi ntu se no tu se because me de kura brew we so nti no mo ntra ka de ma de maame e maame de ma de kwadai ye nyina ye ma nkura tra me nchen 3 years ko 4 years no me di 4 days be won nchen a ko ja kwatia enti omo yira ade sha meje mema afri no nti kure ni anadwema anko so wi ai se Maa Akos tade cha no pa adwafo ye je adwana ye de bremo sade abrebia no ye no pepepe na wa wunim ene eye fiada so de na je se eye boja ye ene ye fiada fufuo esan se matade no hwesora eye fufuo nti ene eye fiada fufuo pa nti bomodin a na eka ye ho ne ye fa Friday edition Akoma mu nsam dwumadie no boja ye fa emramo na fe ye nkodi weekends no nyanyame emo ye ho ban ne ye nsan emra emehia mu adwada bionti bomodia na eka ye ho se eye radio no a
Akoma 87.9 Akoma 87.9 sanso ena wo be hwe no Facebook live Akoma 879 Akoma 87.9 Akoma 87.9 bomodia na like and page na comment na fe share efa emaye na emaye more stars na te say wo masters no esusa wo Facebook YouTube Akoma 879 Akoma 879 bomodia na subscribe page no maye na wamia bell no so adoma no so nti ebreso you get notified na won so share ama fofropi omo so enya bi ahwe sa pepepe eneti enti kwaso na ehye efamaye na fans of Akoma mu nsem Maa Akos great family sanso ena charity group foundation ya de ato omo hye maye niki pizza fan club and also edaho na mo hye de maye menua ba bragen happy home edaho mon kwaso na mo hye ewo ho so emfa emaye Kwadwo Asempa Furniture Works say I'm enjoying this powerful show from Kwadwo Asempa Furniture Works Adum Kumasi no Butio na Amalina also good afternoon to you all Amaya Joso Yabua Felicia also good afternoon Yabua Yajoso Nana Henry Otra Lizo was watching live from Cyprus always enjoy Akoma mu nsem keep sharing today is Friday and pa Monsha Maye Nana Amwako Ata another day is here Akwankwansafwe we are radio Maa Akos thanks for your good job I'm watching you live from London UK nyame wonshira we ye papa Donko Isaac watching you live from Dubai nyame sha Donko Obapa Christy wa maye more stars ne bi enka ho sanso na Adwo Abuahima Delis was a good greetings beautiful people UK looking gorgeous Maa Akos nyame enshapa Solomon Kwabena Efa was please move on sharing move on namon share pa emfa emaya Kwabena wonyame ensha messages no edoso ekoso na banking can be ade amamo na piwak natural ya wode 3p garlic meshaba area you want grow fine mochadro na asoya sene free FM 97.5 wonom e wotachima na wabiem yemu odin pa enunti manager dachi hini yetwa police yankọ na yene yenua bema enkodi enkomo menua bema mo ha yena na pom ewadum boko wejidi boko sa boko sa shira ye boko sa boko so nye boko sa wo ho me pa cho mo peja mo lift microphone na owa na o feel okay wodi from Sachi Francis free here na ba Kofodua Eastern region Kofodua yo awie Sachi mabedwafo nyina ya krado ene ye fiada boja ye ti wa ne yetie wo okay yanko awie mi chechia Akoma etiefo nyina joso Salam ganya from Sachi Francis because mi fi Kofodua Eastern region mbaye okay na abayewa bi pese odi yinsen hyame ntina ma me de ba Akoma me de bedan Akoma fo abayewa bi pese odi yinsen hyame abayewa bi pese odi yinsen sew mpotwa ma abayewa bi mpotwa ma o pese odi yinsen ehyew mpotwa ma hey zawoti asabro sima gajo se na ye boja yo ene eye boja ye na ye hwe ye nua bema ya wose ya onye bema ketu asa o tintine gram pa ne jai wasi abayuwa bi pese wadi nyinsa hye no ene bayire de ye behwe se tokuro no wokomu wankomu wo hwiegui wo tui wo ye ne dan ya enei abayuwa de nyinsa ne bo se nya ne dia enti wo de behye no afa ne ye betie wo we ye ne tofa bom ye babibi mo enu ti kirekire ye mo die enti ena abayuwa bi pese wadi nyinsa hye wo okay, 79 say 2021 June 11th and I'm not by one share. Your friend say ya boni din. If I know Rebecca Tete on so Kofodua Eastern region one. So many share no. Edu August no buy say on them 3 months. On do kind no make calculate we dey na me share no say August na ye pe nti bebi odi me koye no o me gituma na me tue skema no e o ma January 2022 meti na yesi wawo nurse for be frame say abayewa na
also on me no wow Rebecca no wow jayam na kakra say na June obi ni obi share June no to me January nti ho no man jan to papa nti be frɛ madam fo bia o nurse ni no chem say sadia men ko je ni antenatal card na men hwɛ na men ka ko na men hwɛ say no kro say de no mini share no ebe si super papa nti me ya so je me ko je antenatal no me ko je antenatal card no na o che say on 28 weeks plus 5 days 28 weeks plus 5 days no na just 9 months plus 5 days na me so me calculate fee me June 11 na me ni share na 8 months see then na odo wo no nti me ka say da bi anya mia cause me hwe date na me ni share ne then na wa wo na anya mia and am I to compare for him no me kire me say so on ba ja to my isem kuta DNA test I prove say ampa anya mia answer o ma kama sama me me say da me de bedane Akoma FM na o ma abo me na DNA no ama me ni aye DNA it say DNA nti na wa ha man bochani anye na maye misawe say nye bia no Rebecca tete yi a wodi nyinsi aso no wo ya wo girlfriend anasa wo yo man bochani my girlfriend chiremu okay only year 2020 I December no menen na te bro no so me hu say no o twom na me friend say Rebecca and then ready na yimre and said I didn't say papa na bo be siso timi na mga so and then ready pesa obeda me nchen enti be kan no wanka hwe osreye na say da me pa me no mama no na oba frame me timi wo de me awa na abo 9:10 9:30 to 10 ho na frame me no so gina me dan no nachi me gate nachi ambaso me bie no gina ho ti me bie no me over me single room na meti ba nkunyen num to ko tena ambaso obakura no hye 90 ena ode bae joni de menene dai mangasa menene na me bo menene dai menene da kwa me bisa ni se o ye save ana o se da bi ma me fongum traso bojan enti me ma ngwa me fongum sa we December no esiye na ba January 2021 anu so benini share sa tefi wo no ga jam so pese wo na me tena na me so da bi men anya we nto bi samsam o ya me da na me so ye gigi ni keke sa na me ka kire no no agitum what catch again saying me ka jen say o ka chem say o pese ye tena na ye wa na me se da bi oni de sa den don yin fim na me nwale no dieti na nwa no men na ntwem na so onda me ka no brain kire ni say we nda ye ni jege kan ya gigi nti say wo fi so beju ni abra ni nje ni na ko sa na me ka kire no Francis Mako wo catch her lady Francis ka say Rebecca say mbochani wo ne ntina sampena mbochani me ka kire wo nwa no me ka kire but mo jeje mani ma mbochani ka kire wan kwa hye wo lai and say ono won de pe nti me ka kire no say nipa de me force no man force no me we ma decide na me de tu nanim na ono so pene ye nti me hu say nani abre pe we mprani awa na me so ta me tra sam sa dia ofre me amemfa ti fi ono ofre me amemfa ni phone da ekosi sa June 11 fina oba anu kwa na ofre me amfa nti mi wodem na me te kokoko me bie ya na owrem no so sa June 11 on de bibi on so bibi siye on de na bibi de me ka chance say o person ginani a ombre nti on de sa June 11 fino on ne fi sa 21st we 2001 June 11 fi January to June 11th and me ni share na just ade bi o ha okay and I mean I am lady no Rebecca na wonimu no area ho da bochani me na tie area mu ono na tie bochani wadanfo no anya madamfo onye wadanfo bocho da bi anya me nkomodifo anya madamfo enti esi dan na dakoro Rebecca etwam no wa friend say Rebecca yi ena de me pese wo beda me mpaso na mi sinaw
enye sa na aka kire mpotwa no me hu de o twem o gele ka kire ne sai o twem no wo de na me friend no ba na mpesa obeda me chan na dwi sana maka kire no o pesa obeda nche na mpotwa ni Rebecca baby awo bia no fa cheme say me use this word way but say the enkomoni twetwe ni si kono wase me bisa ada Rebecca no wunnim no area mu ho Akoma efe say oye tokura be me bia pa no akowram no apie o ne de me de saya man na me hwe me de me ana me friend me ka kire say me nim ebia me try hwe say be fa o try hwe me try hwe say e be fa de minim ni se obi kwata obi ahwe sene pe ma me we de ho ye me fe pa me pe o ye okoline man kan saya man ni na nkire wan kan jo so da me hu na me ka so me so be da me sa na me kan obeso obeda won che mpesa wa penasi dabi Akoma efe ene dia na na house ada no a anukana me kra me ntiase kra me dwun kra me ntiase ojo wa ntiase se obo abo o dabi anya me pen da me na anya oba oya we ya dia ti so me hu wa da pesa me yusu wonyo oba wa ya dia ma me ntie dia wo kan ye anya oba me pe onyo oba wo pe dabi etienne that instant no edie na echie wo wo ane de me ana me ka me friend ka chen so wo pese wo beda wo ana me ka za ndo poda me hu se na ye kra ba sa because I more times kra na mo madam obi kra per kwa so the way dey jai ba me de me hu kra fa so kra me de me ne ko ye bibi kra dabi menti ase obi pe no tumi ka chen so nyan ne se menti why na pe no a wo ka chen so nyan madam fo ba ko bi fe no kwaku die ti no wo ko pe na wo ka chen so nyan o se ona mo wa se obi a oyale o se onyo obi a o se that no onam wa onya on se da nya atisa obi oye timid oye obi omomo oye zimzim foni bia onya zimzim ba o so ase on peka santi oye mi hu se oye cool wadafo no kwa akɔpɛ no na wo ka kyerɛ ne sɛ onyae no na wo pɛ sɛ wuwuram enti na wo pɛ sɛ wadafo no aboda na achekura ana achekura ɛna wo kɔfae mbojani ɛne sa da no wayɛ hot ada no a wo ka kyerɛ Rebecca sɛ omra fie no ɛne na wayɛ hot oh da bi na because wayɛ hot ona ase na I say atoko so mi obi ne da David Obuabua Francis kanokre o le be enyesa na ababaawa wadanfo kre kɔ ho enye wakono se wadanfo no mpokra be kɔ ho esi den na wo dakoro wote wa na wo kondo ade no I am kondo do na kondo o ma da bi maku na wo kondo ka kire ye no kra de one ana me ka no kra de ba ko pe o kana wo ka wa free na am kondo do ana me ka me hu kwan fa so kra de ka kire no kra say we kajen kura se we de so on be dem nchempo Akoma FM and it's again where you for boys and me ntumi nchirem where you for boys say bia wonu wa pewasie ana no boy girl no sometimes ya no pese otwetwe ebemben wo sa no ana nchire ye and me ntumi nchirem so one ade ho say bia kwa ye bema my sister ye bema na say e bia me manage ne ho sometimes e na say me twetwe ana me anya me komodi for kra me ne ndi nkomo me ne bibio ye bonsa ho no echi a na bia atwem ko no obi atwem and yes hard and why hot na ka na wa de ni peja na peja bia fa David ana say ma den peja na ene bibia ni wa be ka che ye beti ase say wadam ne ba bi enye wadanfo no wontwe mewo monkasa na wuhia no anu aka chen se na die me pese wo ba me ho ana me ka se esi okra me kra man ti asiepu esi e wan ti ase mpochani okay enti wo ka chen se ka chen so mbra se na wonye hot wa wo petokoro bi mu akwakowura ene oba afie no tema wo ka chen se ya wo mra no edi san ansa no wo ba
Oh, na abo 9 10. And I will catch me person me who time what catch and say a ya omra wishi no anytime or they buy oh na abo 6:37 6:37 and or bar time be oba 9:10 oba late oba na you man enti senka enya de a wa mi ni gen na person fa ne bie ana sabre ne wa ye hot wa enka wo kokoda ye no kranka abadwene wo sana na ge yi kra ye de na me catch and so omra me ho enti sa later on ko back betimi aka catch so onko ni fie aden one sign no oh so na mi ana maka chen sombra me ana maka chen sombra jo ba betram pan so na be ma de obetram pan so na adwenu ko so na we adwenu ko de so oba no oba na maka sa be ma no oba bi a time so na bo na dia sa ayi bi maka chen so obra na wa ba ne die oni die nti da wo nya no adware no prepare twen no na me ndaye mum but me chese no adware da ho a wa prepare twen wo bi a woni ni kwahia match sa me ana me ka sa me try me kan say wamba fan ba oba ne die na de won pese obeba nkan Akoma FM woni sa na mo yi wonu su pe bi e bo o ka che no obi omba e bo oba hu obi oba ka che so obi e se nsi e bo kwa o friend mo phone su kwa omba mpochwan e man de wo ani sa hu o friend no mo ma bo oba friend bo kwa o to bi se ne oba ka se ne lo fe kwa ba omba ene sa man ko share mo eno Facebook fo Facebook ana social media we nipa onim na onene edidi nkomo ache sa ba bo oba friend no oba so me ba obi a binisko se no lo fe o man lo fe ba omba we Mr. POP ana oh de bi ka POP ati ase ai ene say obi a ontua wa she ni se ma didindi obi Mr. POP bia na no monyo na obi na no monyo oh de what mean say ba oh to be me boa e ma dodo say na life mu aso mo pe ba da fo kra so mo ko la na mi kra na o mbaji we wo me ene wini mu ya kire me idea na ya o ka kire wo mo ko ka kire guess na efa ori de say wo kwa wo hwe nipa na onyone we na yamala okay yamala yamala go bojo de wa wali tu yo la go de o wali ura ya la ya ne lai le bojo so wali okay enti dia na wo ka kire wo mo so kan kofa like una fofo no ka kire mo so mo kwa mo ana me ka say ya so ko sa wo ya ure sa wo ya wa I fa bi nkan yin bi mfim sa na wo tie no present wo sa mani pa no o se bi o kwa person che se mi wo me kwa me ba o be hu se na ntu o be m ko be hu se de metie na me de ba ye me fa bi nkan yin bi mfim nti onye onu an kasa nkan cho ba be pe no be pe se na wo tie na nko yi se mi wo we David o kwa obi a o se on there introduction do be wabo din no so abondi e bia say woni gine wa kan pre na che o mani gye hu e bia pesa wo ya madamfo me most na e bia pesa wo ya madamfo ja damfo no na adamfo na mudi stadium hu ti mudi stadium na mo awu say na afide ma ko feda me hu say o say du kwani na dia kwani na wo se Rebecca baye no na o hye 90 dada mbojani 90 mbojani anajo woni ni fie ne ben pa mbojani uji Akoma FM onkwa na uti mbojani eno oba no 90 kala ben o kala ni dia na mi hwe kala no hye bros o hye pant nkwa no hye eno hye pant ena mu ye transparent ti na wuhunu ne body ni na pant ndi ube hu pant mbojani menti o mbojani ye diagnose ye na mu ne di be hunu sa akoda no wodia ana sanya wodia no ye di nkan ye die de ni wa ha enti kwan san ye be ye doctor fo die ne na be ba ne ni ba bia hekro because ye adwuma na chenti ani mo enti oba no no betena mpa so adan konya ni wo dem mbojani akonya ni midem Akoma FM ani obu apa o de Francis obu apa na wunto konya ngu dem said ye be your baby obo betena mpa so o de ben na so akwata ne nchen agura twiben mi o say akonya ni midem na say
Kofodio na fita crowd na mbae nti kofodio de menkwana me for na de menkwana menye busani bia menkwana mo nti bebia mkwata na first no omutumi omuyi roofing sheet ni fiso nti na ma ameni sa mi bebia mfa menye manko nti menye man bi kura achicheye na ma enkamsa menton yama bebre Akoma FM mi ko hada na enkamsa menton yama se na bebia utu a sani yetum na mesesa nyama no mebre nti na mpese meto nyama bebre anama nti bebe mo da emia sisi da emia do emia me de sibe na akwada na di wo fie wa wuntu ni etumi pan chance o da be me fi anama da me fi check crowd ba no bebe na meteno na ho da na me hai ani pa de ma say yentinam okay nti yewo no na ye not dan old dan oba say obesi fufuro nti so obu dia yewo mu na ansa okay Akoma no share no na ye bebi nti na ye nko ye nti obeyi shit ni se na be ya ye be fi mintam okay nti onya ho na ate nti na wunni enkonya ne saa de ma wo dem ho mboja ti oba ye no obetena ampa ne so mboja ma e na mo start se mudi nkomo mboja nkomo de ye ndi nkomo 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 de ye ndi nkomo otena mpa no ada Oda mpano so. Oda ye ya na obutu yi. Da ba oda mpano so de awode ya. Yanko. To oda mpano da musu so no mu na ye die. Na mo die. Mpochani. What is saying like Akoma FM. Said Rebecca. Oh, slim. Oh, slim. Oh, slim. Mpochani. Open ma slim. Oh. I said be Muslim. Nani ade na Rebecca. Ko won pemba slim. Rebecca when you akono pon wa ko invite no crowd na bo fi. What did they make? My oh, they can tell. Pemba slim a. Wo pemba kese a like e bia ho ne ho na kese a. Rebecca slim enye wakono no wakotam no e de na ba fi o say o mesra kra wo fie because onye wo taste. Sawo pepe. Nti ayan dan. Ana make say me nim se na ye kra no ma. Hey. Ampa ma. Akoma FM. Ba ko pema. Wo boa? No credit. Obetumi so o friend na no My friend dem my friend. O friend no bi. Francis ba ko pe. Ba ko pe. And the last thing saying. Oh, man fata man to. And ye wo che. One fata man to. And ye wo che. Fezi a wona ne dai. Hu sane. Mbojani. Hu sane. Mbojani. Okay. Enti mu wie ye no a oda ho ma de achi ana mu wie ye no anda ho ma de anchi anda ho ma de anchi okay ye hwe ni say se ebia wote ho wo ye be ma na say bia Akoma FM na wo girl mel wo pesa wo ko ashawo for line wako wudi wi awutuaka die me bi sa asan so o ka che again say one person obey wo girlfriend oni na ntwempra but enigye nti mpachi wo owie ya wo ko no o maniska man bibi kakra ba nya kase bia sign mano tensity o pa de fo papa o de bi o pa eno na ya pa evangelist beka jo sa de fo kum kwasia sebe facha me nyona ya kwasia na de fo kum kwasia sa na da ho ye ka 10 cities wo bi abayoa ena ma Akoma FM eno san ba da ben we January obai woni ni shia boso me first in shia no ani December eno na December ena ani ni shia last week of December first week of December late December no last week of December the last week ena woni ni shia but on kai date no say bia me ne da first December second 23rd on the benka won kai okoye no dem pese me hu say woni ne da wi okoye no osan taaba ade achia wo bai ni 2 days or bai ma na eko say Akoma FM no ana me ka say January no osan bai woni ne da December no ba January eno no one afre na na so da bi ono no bai eno so no na bai from a friend ne sa first day na me hu na me ka say person anu ne sa da me friend me friend bi oye nti se bibi ni kura no aka de ne da ba ko no wo ba wo mpe no na bia bibi ni a ne da ba ko na wo senkete wani so aba mistake am ye ne say me ka chance enya mprani we no so office obegina ni a
ombre sa asam na meka na manka ni yie no ana ma sabe man kan Akoma FM sabe ka jen se enyam plan na ye twe ni je gaga na agin so no so fi so be gina ni a ombra ojiji mani Francis me bi so asem o de me pese me wonu se ojiji ema ani because o feel se obaji nani a omra enti me bi se ojiji mani mbojo mba ya me jiji mba pa ojiji mani kwan be so me obi a me asem ye jovia wo ben me a oni beje ye wo jovia type we no enigye no a wo ka sese enigye no nya se enigye a oba mo wa joki a kire no no wo Akoma FM paso mu enigye ana meboa mbojani wonye unkomodifo sabe pepe wono wo da ba ko no kura no a mo da mo hia ba ko no koye no na wo frɛ no ofon so da bi na me frɛ woni na ani nkomoda Mbɔkyɛ wan kwatete ne fie mfikire da wan to bibia nkoma na da enti no wo mpɛ no but anytime you feel for sex omra na how sana maka kire no anytime you feel for sex sana maka kire no Francis like seriously mbojani sana maka kire no na make any pa before day because one person Akoma FM we need serious girlfriend serious girlfriend ooh you are surprising me who a serious girlfriend mbojani who oba mbojani when you serious girlfriend away mbojani or wahefa also go for you one on that dank room mbojani but o ko for you and a ko for you so na fa Rebecca mbojani another thing na any than one friend will get a man amefie with serious girlfriend no ana magaza say na den ye no me fi se bia agro bi na me di keke sana me hu no Akoma FM me ties me se me bisa wa enye se bia but me pese wo ka agro na wood pese me agro na wood design pese me sasa na me hu na magaza so we bia Rebecca mpese obeda me nchen no me na me fi se bia me di agro eti one can say Rebecca oh no I don't mean that agro na media nti sign ko adan one can say no Francis anena from so me ye no enya from so first mistake second mistake anyway a sweet mistake because say you from so the end when you be ba so first one but second Akoma FM ba oba bia ba kupe enden eno de me so ba round 1 and akoro but like empredo was say eto so best 6 times 10 times and I wouldn't answer 3 times and sa January ni December ni June dia no enti January dia no December January and dia June and June dia no okay ni nyina predo ni nyina no ho bai like who release it first ni na me release ba me fam go by last one then me Akoma FM and ya kwaso na me jaye first kind de me release ba me release ngum and me bisa no ase me fam go timi ono no aba na me yiba me ko pe fam mo ka che me say first bi bansa second one asen aba sa na mo ka kire me into ye the one fam no ye ndan bojosi one fam mo ye dan ana mo ka say second one de ono me ne ye kwa me ho ama na me sore na me ko baby second one one fam mo no o ye ndan ye wo ma fam mo no tie bi tie me bisa so ye ndan ma fam mo ye tu one fam Akoma FM ta man sha condom man sha condom into ye dan me duna me gu no so wutui mbojani and na digu ne so wunya pono a wubeyi wunya pono ubeyi wunimu yi dabi oh na let me tell you something also obi o ahu manfa ngumu no otimitu wotu a wade kire baabi ida be shit no so na hwia gu but otimitu spray gu ya comment 7.9 FM ba na ye finu apalo na make afu wonu de ama wo wei Akoma FM na ye finu apalo no eche se me so e kire ye memenda
ebia na wo ye bia eno eda wani mu ya wo kwa ye wase na ewuo ana sabi ukunu ena fremu ya hihya de siedie ne adekirade ne ho ne ma me pa cho ya na nya fa enipa no wo gya ne kwan once and for all wo hu ne biem enti ye ema ne nya fa kwana na ye fe no apalo ho na ekwaje silver ne gold basins ne bowls no ena fa tray no na hihye wade siedie ne ma no efa gu so eno ena sa wo na mudwamu a ye hu ne se ampa just mami papa abayuwe na ni atepa Akoma FM apalo enu ti bomodia na eko sanso na engagement no me pacho silver gold basins train ni aka no enu so engagement no yema wo mu anu o mo sere wo no ehunu sa won so wanya wodie bomodia na eko na ya afi no apalo ewo Kumasi Ashton na kwesi Akos house number ME 118 for 0243 389725 0243 389725 na ene nana ya ene enkomo Francis na me samra wusu bie me say utu na ya dan me de gu no so ma wodi gu no so Akoma FM di gu no so sa no a na ya dan chiri me mo like we yen na pese asua bibia bia na bibi wom me so kwa maka je business say chichu say papa yem bia na bibi wom bia na no so feelings wom la bi o se person hu se men fa ngum o person ba no hu se wan fa ngum what ayo mpojani what to gu man so ma do do say oh mba do de mintimin kai ma and yay like seriously Francis what mean kai no credit de wan waka e ba kupe no credit ba ko Akoma FM wo yes sincere Obema Mpojani hey Francis Wopema mambo jani wopema mom say wopema kan ko peba but Francis Mako hey ena dia me say like say ebia na be me bi o wa ne ho ba na say wo kura oba no wotwe woto ne se obesi esi wani so no ena wo de wutu na wahwe egu ne so ana wutu gu ne so a Akoma FM wadi gu so no no hwetwe za na wo ye da me ntwetwe wo hwetwe but wutu gu ma ne so Mpojani ena madodo a wotu gu omo so so wuntumi nkan wunim enkoda eko waste o ma yesai yenu o ma mienu Mpojani upe bi aka ho ana aji se me wale ansa aji so ware ansa Mpojani na gen no ware no da bi me wale ni da be na be wa no tamne se be wale okay na let's come here ma yamra hase kakra na mi bi se wasembi wo ka che me say wunnim madodo wunnim Akoma FM woni wo mada ana wunnim madodo a woni wo makọ out like obi o wa woni no tree street keke woni na ana obi o wa woni ne dai eno no emu dia he na wuntumi nkai no o mi nya obi a wo se bi ho se da fa book tu ho o no ba we da na wa tro ni din say da bi mi nya sa de no what if you saying 34 years 34 years 34 years inti me fan say the age of 34 years you know when me ma be 15 20 ada ababupo Akoma FM like ababu ni say won say mama njechem yi chirimi area na metino takrado ko simtimo na sana na honetenu na night club ni dance no woso anti me soro ntam no kwade ana makaza no kwade me soro ntam na sa time no so mba challenge na yeko ma challenge na say you say we dey we sure ba on we are when ubetumi ma ahia kwada dey anyway sa challenge na yeko yeah mbojani money boys no Akoma FM is a league moya no yeah ni say wo bobo league no aha nti wo hwe bia wo ni oba kwada na more point Mumpie like seriously you people should go out nana you mumpie akua pie isma be fa akua na mumpie abonten mumpie
Omo Emma who question bia na wa wuram na de abrɛ me pie. Like Emma football league. Emma league mentia say. Yeah, say to say Akoma FM. When you about kwada. Na ya tro bia wo 1 and wo 2. And no ye month. Like that is useful as a brand. Month not just a much I can say ebia prince any asumesi and a die nipa e madodo say na die na say mo kind daily anya daily bo ha bo okra be 2 months ko na unya bi so ne nti ba unya na o ma twro ahye wanim unya no enti no wo no na ebia month no to the bi o wa Akoma FM wanya like nia unya ma no dodo pa no month yetimi twro sai na hye wanim o yan total ni na mom yan yes awe no ba unya na ya twro ahye wanim yan yetimi nya be say oh month de bi o wanya bia mienu bi o tumi nya mienu so na yesu anti ya girls no so ya no mo girls no ya no mo enfie no so be say oh that one nya ye nkwala yin nkra be say at the age of Osrobe at the age of DHS what na say what's Akoma FM 34 Akoma FM it Osrobe age be say ba 16 17 ho okay 16 17 and roughly you bet me say a bro a ma say when you have 34 years to say you ka say man no bro 20 dia na just say roughly you be fan be 50 or 50 yendu 50 bia enu be say I know what I mean but the bro 20 20 dia bet me edu yenre sa age no usa Akoma FM say ebia me ho aba like me release and as somebody mo kwa ya mo de to wa pepa oh me nya ba ho afa ewia na ekotum penfo na penfo no nti na enso ehwem penfo ndo mo ye na enso ye bi o mo penfo no ye den ana me kan de na me yanko ya me ka say ne we ene ma no penfo no mo ye nti yenso ye ba to so mo ye na enso ye bi edie na ya mo ka kire ma ne sa no like edie na mo ka kire mo na wo mate wase a wo betumi anya sa ma dodo no enye wonko there was a lady a obaye and no ye Akoma FM one de was wo freeway wa won share that say bia or ye prostitute o but asa ho kire nti wotumi freeway ho na okofie no okohurum na okofoforo ho because ono so hia no enti enye wonko oba be si abetena ha inti like dia na mo ka kire wo mo ka chom say girls ana meka no so kwa go ana say oni na free oni na free na ibu o so yin wo erenti na bi o kwa ba no kra no hu no ba no hu no no ibu o kwa ba no kra na be so people okay what she be bebre o bebre be say oh go be 7 word e be omo ankasa ba be ka cho say wo mo pe wo e na won so twema wo mo ambojo anuma na no omo ye wu taste omo be ka cho so wo pe won so twema mo anasa wo de anigye no anti no obi aba o say yo sanyo so fin bi adum gya no asa wo de akoshem ono ano akanuma ma kana say nkasa ma ano me de me madie oba bia yoba oba bia I say o se na oba show ho Akoma se na oba FM pro ho no but oba bia no oba bia yoba do on die bo ha o se sika bo o sika otumi esi ne bo so a oni ma ho sesi ankasa na bi so ni ma ho sesi ana ma difference be oba bia yoba okay enti wo no you can say Francis edie na ema ne de pep ewo ho edie na ando bia anka bibi je se bia we no de pep ma ne se we anchirement and
Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadie no. Akoma FM. So awutie me catch us say ene ye fiata, ene ye boja ye efiada fufuo eya na bibia etumi esi na yesua de kakra wo ho. Ema abɛbɔ atwɛde ɛwɔ ho da. Boja Debbie. Obi anko wo ho da. Ene wa de ne nyɛ. Ema anko wo ho da. Francis be matentene gram yi. Ene eyi da say enye da na mu emre. Dabi o ma se me de se se time me le mo no e na baba and ma be crash e o fida ma me nu be crash Akoma FM e ma me nu be crash wo ma wo mo mbojani bra wo bi amfamra okay na wawe wo ho bojosi wawe e ka wawe ati ase wo shedo like sika wo ho what any sika dia on and off to be a sika bamboto bebre so bi so na ma ko bankrupt kura adwuma be na ye mente won ka ye ya pegya me totals adwuma na ba pa mbojani ana me ka say on and off bo eba tumi ba ne bi so na tiko me ba say ebi atals no ene Akoma FM from na wunya ska nyo ma make am for Fido quick loans e de amount Fido quick loans ne de wunya ko ya no anse wa fa phone no na wa download the Fido app no e wo Google Play Store wo download the Fido app e wo Google Play Store and asa obetumi a dial star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash. So wo fiti ase age Fido quick loaner we no yetimi ma 200 Ghana cedis and no ye hu se wutua na wutua ne ye wudi huni a the next a year be say request no ye ma 2500 Ghana cedis and no e ye dwetre mu a wo betumi Akoma FM na mon shane so ma ye nkrofo frɛ na me ye Fido no wo mo se me fesi camera ansa na ya ma me sika Fido fo ntesa me wodi no e wo me tiri me ntumi emmo but Fido fo entesa se feska to ho ansa na ya ma obi wo bi anka akwaje bosia enti no se wunya hunu sa pe na che se one dial ni ye jai process no jai en ni kan ko send sika ma wo mo na sa wa be ka che se me kwaje no mo se me fa bi mro mo nya fa mai media ne mai da bi wo dia so be dial star 711 star 555 5 ne ya for hash na che se won so Akoma FM quick loans no ebi ogia wo betumi dia kwakofa SP citrus punch drink na waton drink no ede flavor nim color nim eye natural efrafra we bi anim esikyire bi anim enu nti ema pomoden won kono mu konkonya yade enti fiefo no wo bia etumi enum bi ema ne yeye sanse yese ade pa wo fia oye sanso ena wo pe bi atu a mo koje Fido loan no wo de akofa SP citrus punch drink no na wo so akoton ye bema wudwa kofa bi wo M Oseakoto Enterprise Adum PZ Monpress Royal Ventures Adum na Sachi Trading Enterprise woni abenchi VIP parking yard na hwenimu Akoma FM estate for 0249 017302 0249 017302 na ma wonsa enka bi ente sanso a wo de ukọ ya wo se features o features me ba betu features bamboo toilet roll ni bi na me so makọ akoton ni nyina ebema wudwa hash chemical bi anim eye yekurom ye de bamboo mpempro na ye features bamboo toilet roll chi nsuo pa enonom na emu nso edu eye very soft enu nti akọ school na ebi abosom ya so usikani ade kwatopa ade bia wo de enu anse waje wo features bamboo toilet roll bobo ne kama na fa so amu ase enu Akoma FM kwasai ewo baby house chemical bia ne bunti emma infection bia eye kama corporate institution churches afie mu baby a use the features bamboo toilet roll eye brownish color wo hu na efe yie papa na eye kama ye no wo enkran ata nkwa kwashi LP North Industrial Area Block B612/8 and now for 0550 000 990 0550 000 990 Kumasa no enkran for 030 222 4843 030 222 4843 now Prince my memory was so na ansa na masaya tie Rebecca die ni mo wo ya towels no na wo hyehye ma ye hwe
wo start a manu a omo ba no minim say woni wo bia ntumi nda na wo nka nche ne say sorry ne ko wo be ma wo mu bibi de wa ma ni sika kase ya kra ye say oh me de ya mane content ma ye de wa ma ni sika kase ya kra ye say me sika de e bo 1 million kwa me sika ne ngutamia seminiska ana mo ba mo sika kwa da 100 Ghana kwa mama ubetumi di ama wo okay now ibian hwe say kase kra ya 100 Ghana okay na ebitimi yenua no mesin fo yibi obi ama ne dan se wonsie no obayo mo motonto ne ma ibe ba wa ne de o makosion completed building mo ne afa wo mo yo makomata de ego no mko wafo obi obra wo ye adwuma de me fendi agoro sa me adwuma di a menye menye bi mpoda o so mfo adwuma ni agoro David nti wo ye adwuma ma hwan menye adwuma ma company nyana me medwuma wa na ye adwuma okay Akoma FM. We are master on your own. And you feel saying? Ko be 8-9 years. 8-9 years. What quite yet house a bio wa ya mamuska pa se kakasi ya mutu meje no contract and you say? It depend because it depend. It is kakasi ya pay timi tomo nsem you say. Sikakasi ya say ya adwuma ni na. Obi obotumi a charge almost 500 million ba adwuma no so a obewie no. Maybe maybe account me 2,000. Maybe na ya maybe 2,000, maybe 1,500. Maybe over Akoma FM. And maybe I can be 1,500 and 2,000. Okay. Didn't you me be so son say for this years ya why you no. What a plot? Mpojani. What was I say? What's with dance so? Mpojani. Ujidi. Mpojani. Me oboa, ujidi. Ye benya obi a wo mu hwe o ye benya obi o be fra ka che so o fra Bekina no ebisa no ye fra wan Rebecca na no ebisa na Rebecca de onimu dem ana wo dan na anu ne ko dem ambocha nhwe me hotel mu ni we kwa me nko bida o ntia ye wo dan a wasie emu na ne Rebecca che e ko dan ah e na wo girl no so o serious girlfriend no so te hene Akoma FM no ko fodo ko ba ni area na ye wo mu no na de na ama ne metra wo nche wo fie so me no wo ma me ka se me nyo ba wa de me ma ne mbetena sana me di she metrim wo bua o ampa me se me nyo ba wa ya drink kasi a wo dia to ti ba esa se madam Foyina untumi mfa ma fie ho me madam Foyina okay wo okay me yan kwai hello Rebecca yes ma Rebecca na pom te say me ba che baby what to say me ba che ne ho ye Rebecca Akoma FM Francis sorry Sechi okay yani Sechi edin komo Sechi say what the nyinsan ya anya ne dia aba be hye no Rebecca et say me ba cho enso na ka wo nya no ko bi enim enso na wo kana che say wo tie bi wa hunu me ba cho me for bi nyinsan emble no Rebecca wo hwe ewo wachi obetumi ama na kofom kakra na fe wa kire kwani a abrantie fa so a oni wo kohia ye sana oya wo boy eni ade a enne wo ka cho se akoda na nya ne dia no kire ye mu anta cheyo me no ka se otini ka sa asem no wo court die ma Rebecca ye nim ne nyina but e ho ne de o de fa to o maye but the okay no ye pese ye DNA enti ma ye hunu se no oye wo boyfriend woni ne hia e woni ne twempra mpradodo asan ya o deny akora no eno ne ye pese ye hu me pa to me ni hia ala ne twempra Akoma FM Reba yen kwa mi ti o ka se oni mi hia December oni mi hia ye re mu January February mo so ni mi hia so na June na me ka June na me ni hia so nyin se ne bae a o ka tem se nyom sa June me ba no me sole se me ko me du gate na no no e no che me san ye
ana ọchị mịsa sada na nso ụtọ mbisa ansa sada nso antana ọchị mịsa mi receive Akoma FM ne manyakọ mi receive ba no kwa no allow na so ọchị mịsa o so mbe gate when the gate na ọchị mịsa ekọ ba enu na nyi se bai na me babo amanye na wo se nye o na wo for frɛ wo so mba wa mba nso ana ọmọ mu ti mu ba fie na wo yeye wo se bebi ọmọ pebi ọmọ fa nko nti wa ready na nti ye ja tre ba ko be ti ma ka wo je fi ta na wo ka che na bu tenfo na je asem no ko wa ju no ya asem ko wa ju ye ko bi sa nso sa na wo ka tre wo wo so yi fi mu onye ọmụ ha msa wantụ nwa afie kosi se ko cha stand by ansa na wo se waja tuntu be hye nyinsen enu mpo 1 month fika na wuchia me ko so se mi head okra o ma mista na me de wo ye na me aduma wo me wo ye tenya wa cha se mu na isi asem ko pay court enu so ko ka so ko ye test e na mo hye o da se bla ye ko ya wo so be nya nya test ni je so fe ti ese asem no ese asem na mo ti yo eni ebe si e ma so be ti ase e ma no confirm ko ye eni se ano pe o de asem na to am wo ho a o kin kan e die no me mi nkofo bi nyin se embre no se si so nche Rebecca na praise kasa no minim se o kan nyina na wo hwe bi na wutie wo se empredudu a wo no da ye nyina no wo tui ya wo this permis no kura gu wo so e ma wo hunu se wan fa ngum wan fa hwe ngum so wan fa hwe ngum so o wi ani boxer ani do de ka won tu hwe ngum so ento no cha wo entro eno cha wo Rebecca na ayi abrante ekura waso wo hia wo no anu aka se o eya abranwumre wan hye dance o pe anwumre no wo hwa wa hye 19 aba ba gina ne kwaya no a wo bomu e ho no sai na tie wan hye dance me pe onu hia me no e no ka yen se ni me membla because menene e ni go before kan so no hia no wa inso na no aso no ka yen se ni me membla na menene wo ho kan so na ka ni me sa ye ni me no ka yen se membla no Rebecca, when they were all quite best, so chile me. Mamma, you know, I said boyfriend and girlfriend. And she said, that boyfriend and girlfriend, no, not one no any nemun shy dada. And I say, Sadanoa or can say, Brefian, you no Sadan a pen, I must start to say, Mushia. No, yes, only make it and son of Sadan, you know, shaman. Oh, sir. Never trying. No one who she away now. The pain, Bram start to train. Menka a year. Just say, yeah, I did our baby minister for cause I see and you in Tona Ocha said Satan on Michelle and Satan on Luciano. And I saw him done in December and I did not need not Asia did that. And son of sudden me shower and you more and so I'm saying remember. Okay, now a bra was say wo penno. When I would do number man or answer by me na din number ma. No, ne ma me no ma ko din ho no. No ma no bi sai na me ma no. E ko ma fa ma no. Me fa ni say bia, me ko ta de no ma na me. Nti me ko e me nya de kudi ni bi nti me jini normal e wo sisa ba ko na me free bizan e ka ten so adi na so me nkoto na bi ni nti we na owo bi nti me nta na e no di nya me normal e na so di free me no na o se ensem bi o ho a wo ka wa so obuan no de mem wo no akasa bisa wo se ebra woni wo kokoda de edi nkan no wo ka che wo se wo ka che ne senka wo ne no wo person ne twempena ene wo no ka che se ompe wo mpra twe ene wo mpe wa wade na mom ebra wo feel se wo person wo gi wani like unya sex bia no bra no wane wo na sa na tie aso wan ka se sa na o ka ne se ene wo so ka ne se wan ka
Wankase oni me be kan ati na me ehema na ma ba no. Sa no kan. But wo ba ho nyina se bia wo ba no se wo besra no no ono na frew anasa na wo na wo ba Ba tete bo frame tete bo so me na me frame no wo frame se wo mra na asa de ana wo frame se nkomo be na mudi me ta chane wo frame se o pesa wo ba ne ho na wo ne beda me ta che de be no ka me kan sample phone to kan che ni da na obi a onye wo se nya ne girlfriend no enti mi bisa se wo friend no a wo adie na wo friend na ye wo friend se wo ba ne ho ne na beda ma but on say on to friend me enti se this my friend say no just say dem my friend say tinta me ba ho tinta on me nda ene timi try it na ba be kasa ba no nche se tinta nti ma flow ana tinta se me no wa beda nti on say o frame me so na me say me friend no me dem credit flow na o frame me flow o frame na o from kwa me fa na eda na me flow na wo se den wo se wo ni mi share da answer mi share unso na me say beda me nchen kama ali kwa ni yele ho ade no ena me say o pe Tata onye na me nda fa ali kwa ni wa ade da ben ni no eti kura u bi sa ali kwa ni wa ade da ben awuni wo ye kwa we no wo kire say wo ni ma twempra 1.5 year ali kwa ni yele ho ade no oni me nsia before kwa ni wa ade so e tire kwa so be menu share sen cheche menu share sen me tire mu menu share sen da menu share sen share so obi aye ko je obi kasa ye anaso in share de wan ye share ne na wunim o ti ona ali me pe obi a okasa na wa ma wo se ali kwaye ne yire o se hwan de no woni wo shia wa ma wade ba ko ali minimally ali wa kwaye ne yire hwan de o we no ye da ben o bi dan ko kai no ni da yire kwaye ne yire hwan de da ben o bi sa me woni me info enyo na ma me ero refer me de ko ali ayi fo no nyawo enyo na be enyo wo bi se wo se ben ka wo se wo ma ni sika ma ko e da ben me ka de to mo ye ba enyo na mo me sika kwa me de ko ali ayi fo Rebecca wo ma sika say that in and out no 24 I no ma me 10 ba na me wo sika ni bi wo so Rebecca empradodo ana wo ne Prince Asia no ye kan say Francis Asia no o ma wo sika me pa chane na o ma wo sika me pa chane no o ma wo say ete wa 20 adan na eya wo nkwasa wo your boyfriend a ebia obetimi akwasa na no pa ewia adan na kwaye anadwonko a Rebecca aya okwa eduma Debbie na say eyi totals enye Debbie na okwa eduma and weekends grow wo fie de me pese me hune say oh your boy adan na wo nkwa wa no pa ewia na Debbie anadwo na ebia so sa se ma me friend ko on face nti se de so na so ni ke efe ni ebenti so wo fie a wo ya wo e so wo fie oni fie a woni okay enti aye no press na wo friend no a no wo mfa na wo awunim ni fie nti na akọ ebu a ofa pa ba se na wo ka se ebia efe ni eben enti so ni ho kwa ya wo e so ni ho o hwan so woni woni wa wo fo na tie me ta chane enti na wo munim say wo bibi ene Francis me ta cho ma wo fa ka no munim ba mo no munim ni wa mu nanim wa bra wo ka say nyanka nyinsa ni nyane dia wo betumi ayi asomasi anaso obenti adanse esesa me ba ho kra no a na we nim wa mu nanim mai me pasa me ti be a me nam kwan fie emu wa bia nti me ebi wa me kokra
Liberty me share me. Eya wo ko na jo better ben. Wo ko sana wo ko better ben. Man pa se bia be 8 mo ana se 9. 8 9. O mba mo 8 da. Wo ko addressing ben na ya wo de ko. Man pa se san so me ni fi hon wan nti they are sent me share atade dia de ko. Wase wo ba ya wo hye 90. Time wo ba wo nyina wo ba 90 pe na hye wo. But I look at it. The beer or 1 year there, one and what? That's my repair. My tenant here. That means just a chin chance and my tenant here or something like that. Now, I wouldn't walk across Rabema. Not walk on no. What's a 90? And I go 90. And not not other Bama no, Maybe I tell me who be and walk. And I would 19 years go down. And yet, at idea, and we are high. And so no, and so we buy a family for your Hinny Passport or film back. Yeah, fast some to China said, no, per se. Woman, wo papa, were you a Hinny Hunua, and can catch a wo papa say, when you are branching a champana. Sabaya, a drew baby, I want to me any new free moon. O Quasano, Woko, and a John on Coron. No more trick, no Coron. Mukwai benti no wiawia wo ho akọ na besida no anyem wa wan ka chese nyinsa na nyane dia what do you feel say I say 35 what 35 years na just wo kra wo chen no so 34 wo chen no 1 year 35 years 1 year fi na wo kwa kwasra be ma na dwo be ma won say wo pe be ma waka che wo say wo hia sex ya enabra my they and so no can. Or so I'm free pen and throw and no show. One can jam say. Or peso come in mass into my Me go and master saying. Me go and master saying. One can jam say. Who be some say me or then who be say we me then on the say I need to be can I one can't tell. I need to who be I can say need to be keke. Need to be keke. Wow, only man need to be keke no ka mana. Ah. Only one I can need to be keke. Now when I'm catching can tell one. Look at any panko. Rebecca, what am I saying? If I told me a meal, I'm a papa back home. That's a baby. Okay, Obiano ne papa. Na mama who say anye biano say muti ben ye die. Na wo hu say Francis girlfriend ebefie. Me pacho na wo hu say Francis ne girl ebefie ho. Me pacho me nkwatu girl bia oni dan no. Oh, okay. Wunnim nti wunnim me pese me hu say wunnim say wo girl. Me pacho me pacho me nkwatu girl oni dan no. Okay. Wunnim so wo girl but unko hu girl no woni fie order. Me pacho wan tell me girl bia. Na me no mongo mo me dey achiro ge me no kwan tra kwan din komo mpoda enti empandudu a woko obia no na wane woda me pacho da bi oh ebi otimi kwanu makodi nkomo no asori kofie pacho ane o ba wan o be din komo o ba me ho be din komo ben dabi na e kan den o do ane ofio dabi woni nkomo ben na edi ye me no di nkomo ben no kasa de no ane ofio o so di matam mo di do atem sai dabi wo so woni mba chebo bon komo mi woni dabi me no enyo again no nwan enyo again no ba fie bi oba bia no eye na on minen be dae wan be fie se minen be tana di nkomo na da yatro prostitution egu ayi Rebecca ento on se say so oni be nkomo be na be boy Francis oba say me tana e bo nkomo ofi yatro say I need a man to fuck me yatro egu ne mama so dabi entro ye enti no say wo bada won chembe da won paso dia so again no woba ya no ase woba ya no obeto sem no wada ho na de wom no wasore na wokọ muni nkomo ansa na munya romance meba obeda wa no obiem da be se na o se o wo ha ka be se de mese wo be hu se de mese pejam na obeda wa eno so obeda wa na de won na da no romance
beba Rebecca. Ma. Ɔno ase wa bɛda hɔ no wa biem no ɔno wa da no wa sɔre korɔ muni nkɔmɔ munye romance bibi anim Ba ba sɛ me ye no nya ye wo hɔ kwa ne wo na ye nwa kyerɛ me deɛ wɔyɛ na yɛ ɔnwa ne hu ni nipa bɔne a ɔyɛ infra nya ma na ɔyɛ wo na ye me nwa ma no mepa wɔsɛ sa wutumi hello Rebecca wo ka asɛm bi mante ba me pa sɛ me 67 infra nya ma na ɔyɛ wo ne ho na ye me nwa mepa kyerɛ kyerɛ me deɛ ɔpa kyerɛ nso wonya ɔgɛ nyɛ ne gɛ no nti wo ba ya wo bɛda hɔ no da ya no asɔre kɔ no ɔma attention this nyɛ ne gɛ no nso wo ne da sɛ nipa ne nyɛ ɔga ne da sɛ bi fa da ba nyɛ ɔga o ti ba ho ha wo tu kasa na asɔre kɔ na obi a nyɛ ɔga ne yɛ na ne kɔda mepa kyerɛ Rebecca maame nie hello Rebecca maame nie ana ba tell me na me jam phone this no hey ane what's someone de me bisa no sɛ wonya duru hɔ a ɛkwan bɛ so na ɔfa so ne woda kyerɛ yɛn ɛno na bɛm yɛ hunu sa na ne gɛn no anaasɛ nya ne gɛn ba tell me do ha e wa na so TV and the TV na yɛ hwɛ no no start de ne nsa fa ho e fa ka me ho nti edidi mu a na bema we wo kɔ sabe ahyawo line kra wo fa ansan fefo bi an wo kɔ ya no a wa be wo wia na wa pepa ho na kɔ ba bi na we wutumi nya kwan so TV so no nofo TV de oba da me fina no da TV de oba na esiso de da ade na wo fe na no da o betumi bisa no me fina no da ade na wo fe na no da mi bisa sɛ die nti na pɛ so oba fe na no anofia ka ho me mfina no da die ti na won fe na no ande mintumi nchemo ba ande me mfina no da oh wo nchirem wo pa adeafo wo mpɛ jesa wo mpɛ no meboa wani nyine ho ka kire me eno kura sam na wo ka wo mpɛ no bojoan ba pɛ ne nje wa adwo ka be ka se ma wiei ba wo pɛ engine no me be say wo first fool is not a fool. First mistake, dear, when we say we didn't a mistake, and can be a new sign be a mo, and you telling us a wood to Yano Wobwa. Let me tell you frankly, when to Woody Goom, and then look at 2 years. When to oh, mommy, Debbie, wish ye goom went to Woody Goomu. What to in say? Who bet me a two? Mamma, see me to him and film. Who son one wood to Pochani? Ah, first, okay, first one cried, so why was Woody Goom? Second one, the third one, no one fame. Meboa. Okay. Until no, you bet me a check in your you bet me a check in your Rebecca. Ma. Boy, Ben, and I will war and son, I will buy this year, you Francis, no. If I tell say, boy, Ben, and I will honor because we'll be friend, catch him, say, now will boy be and son would be Francis, the walk on them on a boy, Ben, and I will honor. That's not going to be in here. What? Rebecca, because meaning boy, Nina, will be a catcher, me boy, bear. If I tell no, can this or today? And you ain't and yet, Prince, and yet, Francis, and a catcher, me. If I tell your catcher is on a catcher, and I mean him. It's when you send time, Ben, I will, you send man to Ben, I will man to Ben. Hello. Me say. When you say Bosume Ben, I will Bosume Ben. If I saw June more, and I met you say me period hammer. Oh, okay. June more, and I will month January. And I will January. Okay. 21st. You know, you bet me as I say, I say 8 months. 8 months, and I will war, yeah. It's possible, but yeah, be shady. Rebecca and Kodami, you know, one more papa, na one more warrior, and now when you want more Jayana. If I tell some Colombian separate, Yamini now come one name, you know. Oh, okay, and I wouldn't a Francis, I wouldn't a car whom you know. Super so Bisana, Bisano. Bisano. Well, we need antenatal no 28 weeks, no, only 9 months.
Nya internet so chess over 9 months plus 5 days. But I was saying 8 months. Inti na mpesa mbebe. We ni wa. Eno de ye nyina yawo ye ma yawo nti ye wi a ye be kire wo mu said ye sitie. Ye nka se akoda no eye wo de anenye wo de because dey na improve. But akoda no betumi aye wo de. Ebetumi aye wo de. Ebetumi abasa nye wo de. Enti no ye wi die nenu a ene ye betumi approve say eye wo de anasa nye wo de. For now we can't. Obi betumi awo anyinse no awo 7 months. Obi betumi anyinse no awo 8 months 2 weeks, 8 months 1 week. Ewo ho. Ebetumi boro 9 months no. Ye nyame hyehyɛ ye no. Ebetumi wo 10 months. And say wa wo 10 months ntinya odia. Sa na tie. Rebecca. Ma. Sadi ebeye na wo hu besan. Sadi ebeye ni ye behunu se akoda no eye Francis de ya. Ye beye DNA. Oti ase? Me ba tare. Okay, me da se what ase? Si ye beye DNA. Emma wo mu ye bold. Say na me ankasa manage ho. Many doctor ebedi nkomo. Ye be booki appointment. Ye be fa ho ka. Because sadi we no me pesa ye adisuade e de ba mema bia ye ne wo ba akoda metu afiri me nyame dia. Besa wo die firi mu. Na pre ayi Francis. Die ne ba. Na ye odia. Unim mema wa pata Rebecca. The sika me de ba mu apata no de. Mia ne wo mitimba ye betwa ma obede be pata no. What you say? Agree. That be can kase mama sante. Matias. Enti Rebecca. Ma. Akra no say wanya sen. But it is when you 9 months no 1 week. 9 months 1 week, yeah. Ye be ye say 3 months kra de no. Ye tumi atwe ne moja ye. Enti Rebecca, ye pese wo ba, wo ne wawofo, ye pese wo nkwa wo beba. Wo ne wo maame ana wo nuanom bi. Monfa akoda ne mra. Ni yanko doctor ho, na fe ye nye DNA no. Pacha daben. Mumra nyame ya adomu a next week Tuesday ebenada. Pacha wa ifa. Ye wo Kumase. Pacha Kumase no refer de menye so menye bi diaba. Don't worry. Rebecca, eno kra de me pese mi gu abrantie ya wote ye ni mu asenti. Na ya kire ne se akoda no eye ne de anti. Woni how? Pacha you. Ye be ma lorry fair. O de beba. Na mom sa wo ba ye behia akra no ne okay wo de wo ye be kire de ye hia de doctor e behia ye betumi de aye de ani no enti yan ye be fro ne ya kire wo ne ma o de beba ne ye hia doctor be book appointment no why ye pese akra we so e be ko waste e wa bra ye be ka se oni papa e wo se nya akra ne papa o ti ase ya minshira enti ewia ye be sign wedding ko se de eti bia no ye be bua me ye die no wate ne mo hwe o so yi be me bi ka so se bra ne fi amenko wo ko ye ne wa ma bia mu ase wo kun wa ko twin wa mu e de kokoto kwa ho ade achi anka ma me no papa ehunu sa brantie na akọ ho eni wo kun wo eni papa ne fo aba enti wo bi ka cho se bra 35 years wo kwa akra wo ma wo mu ba bia wo ko se be ya wo ama ye be hunu de be bisa no what eh aya Akoma 87.9 FM Akoma bu nsam dwumadi no eno a ene aguso a ye de ma wo no Francis Mago ye be ye DNA Matemago enti bonya me mpaye me de me bo mpaye se be ye odia because akora no be hu ne huhum so asaw me ai me hu ne huhum so asaw grofan ye mojadro papa emojadro papa grofan mojadro papa no grofan wo didi a wo beda wo bedidi kama oda wo beda wo fichi krom bibia be koyie be ma wo num bia e ma wo hoode a wo tubi koye adwuma diska ba fie ne mpaso de nyina grofan ye ma ene memedro misi e ba kwale na Aston room smart ebo obuase Fred Mens apeda pure leaf chemical ne e ba shop bia mu benya bi wo ko kan she dragline na grofan wo benya bi ato ho nunum bi na eye fine Fred 0244 596532 0244 596532 ye twa ye ho abasisi ayeba ye beto aso
ya jinsemu ya jinsemu yes enso ho awo enche beba sesi ya na ne be di infection ho nkomo yare titi Ghana fo bebre na ne di kan ma memfa me number no ento so number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 I say Osho TV no yes na infection ra ma na be di mo nkomoyi ya we de bia me kase ni di de egu ahodo bebre gonorrhea ho your syphilis ho your chlamydia ho your candidiasis ho candidiasis de kwa man friend white na ya we titi Ghana for me man mai na wi asini panyina na ye hwede nsunsanso bi kwa America o hu se ne bebre ke amanfo bi na ye me bone ya me koye na hu nsunsanso abai bebre timi dia nantia ma ne kwa da o mo haw ye hwe ya we start fi nipa wo be mo wo ba start fi wase ada se wo be ma wana bi a wo ba ho na ye nsunsanso de ba bi kwa na rashes bi be si wo be ma no so o ma ekọ na ba kwa be ka ho one for bi anya kwa no abekọ on and off later no bo say ba be more because etimi be fa ni padua no nyina na because your bad sebi na nsuo efi ba mu baba nsuo no dika no kroje kama nti wo mu ni sebi bibi later na esesa ebi na adar white na chini kwa no asa yellowish bibi message ntimi maye because begin na onya 5 days 6 days da bi am kan bi wo kro nya na a day no yaka nya beba na nsa no ni pisa ni nkroforo mo no so but I say normal one na eba no emfa say your age tie say sa na say eba until say bi o moja asem wo fam but no kwa be hu but we say white no emma message ntimi maye na wa o think say wa himfi so ho ye wo hene I will say me woman say one kasa wo ho to me say pampan bi eba wo ho enye manko me man na the same thing wa ko toilet so bo say wo chim na so fi say wo be ma mu ba o ma na obe ma no fon ye ketwa so te da bi ameka o ma obe ma aye kese obe ma aye kese ma me bi say senye seji na ebe ye wa ebe si sen na won sa tia ya kese a che won sa aka nyina wa hu bi da bi yes ndine magana fo mekini kra Ghana fo nyina ati ase se infection ya robe ma be ma obe ma afana oba afon ye ketwa so bi ka ye be ma na ye kese pa ye kese akohen wo de kwen ensem papa ma ye nkasa ansem ye montunu yes wo de kwen yes ya re na be ma obe ma na ye ketwa na ye sam ma na ye se Nyankopon de ma wo na wo de wade duduma de be kam se ye dua kase de sidan na mom dua mu oden nka de onyina be sidan yes now so ye fa nyina sidan e dua mu oden nti obe ma mu ye din ya na se wan kase wa fam bibia ye kama de ama na ya re be tena wo so be ma sisi ya re anu oden pa na aba wo so de bia be so sisi ya waste de bia ye wo ya ko na nimu ye wa chibre mo no na se spinal cord no na start ye wo ya na wa poso odwent ndi because ye start ya o sire ni fa no wo tinka se ye wo ya pa na o nanso no wan kase wo nsei kamo bet wo to wana mu ekwa jize wo so mu na watene wo nsa no mu wo da wuntumi na da akese na obeso wangala so dere obi pamu wonu ma afunsie ye wona na wo mfie du obeso da aka nda bia wa wuntumi na wo da 2 minutes ne nya na wa wuntumi na bi wo hyehyɛ wa wo tinka se no ni padua nya man koye wonu oba hye yesima na wagya mu ndi asema ma ko da bia mo die fa ba yesomo monda to mo mayen mema no fa mema enye adwuma ndi wale boss wa petepete na yo ndo wo se ba na hyehyɛ na wo se ma ko na ho aye fe ya na be ukuru ohuru wa na se wo huje wonya no because be ma no nya adwuma na se be se buko adwuma na wo brade chi a adwuma kwa na ne kwa aye odin but adwuma we so nya wo yiri fa no wo pia na wa ga tin kan no nya man koye na no mo chi jealous yes won na ko fa asemba no yes mo number no bi number be bre hia number na san se yankomo we di anu odin papa
number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no na nkomo mi gusu ama me gusu ameka ho asem na nkomo we no ya na no denti but say etimi ka because head producer bitimi ga me buy my wife now on tisa be from my channel me from my chidabi ya we etimi na sabi toilet so obi bath house which man na ho hospital which man na ho be ani pedesani wo bia no e na ba be man shame die so nya na wo ho nti nya na kwa no bebre na da bia ye hu se ma bebre ba sabi say man na mo ye virgin no because man se na man wa yi na ni because say won ko be ma bia nchen na ni mra so na five would agi na fu nyina afa na ba sa na ya ho se won na ko fa cancer e de bre ni padua no wo se bia ni wumbu no apie na se entumi nko se ko surgery yi ni na afiri ho ndo to ya yi mi wumbu fa infection ya re na be ma prostate cancer be bro and prostate disorder otu a wodwon so na wa ya se ye wo ya nyema nkoye e mani padua no wa wu se no de ekoso no enye normal okwa ya sabia wo se me wo mu se ma make me ka sa ba wiye no ye koye test bia yes ye koye test bia be ka se wonyare no wa do hu se nyema nkoye bi kwa dwon so bebre anadwo ana daytime ka kemi na okodwon so emo e ba pe na asa wa otu atinga se wa se dudu but nyema nkoye ma but ye ko twa scan ye bi ama wa na test we ka no masa wonyare yare ne che so a na adan bibi foforo ndiji bi atwe mo ya de ko South Africa ko hwe mu azen was infection na bi am ka infection so do nya yare sabia wonya bibi du ko enye komo bebre timi ko ba ne card wo de aba bi aburo be 40 wa kwa yare sabia nkasa wa ko heba si je nkosi aga na ya san du ho to se obi na eya obi ko wa ya aduro bi ani ho se wan hia kwanto for SD for some pen for do na mama me papa wo bebre agu bebre am ka yare se na ho kese pa infection yare bia ba wo se dog ma bre mu na yesime ma mo twa aboa me ibi ye do wa bonte akwanto chemist no kra no unya just one bottle no mo tumi say changes bebre ba but me say yare na cha mo nto aduro no o de fe ana bra o bedu ho a ye betumi mo woduro na ye betumi de maka de abrew ye wa safu labor run about ma say o so we akwanto herbal clinic ana say SDF oni podu no ka obi abehu e wa safu techima ye wa ahmadi we ye ne chama UNESCO ene e boso pe brekum ye wa na station ye ne bra mbesa bo san no ene ye wa se first na God is love na omo ye adwuma wo ho akran so ye wo kwahyeman udu kwahyeman we ni che so tu mu kwan na o branch ya pesi ya sonda kese e wo kwan na ne sonda ne die ne mu hwe pe sam ye wo hwe bo hu ye chi akwan ye nuru so ya to apeti no miensa no kokko die akwan osa die no e na ne make akwan to chemist chai be fe akwan to chemist chai yes ye ke oko ba bia Ghana wo ho a oko abesa bonya bi franke he ba okofo du ne bi for senya with the same compound na mu ba bia na bo ache he ba akra o kanshi hello se ba kense wo ka ba router so agent ba bia na wo ashama ekus pharmacy a obenya bi smart he ba e wo boase me ka ba bia to aduro bia o de ko obenya bia to na infection ya re no e be ma wo hwa ye wo hene wa wo tin ka se wo keka wo nyema nkoye timi se bebre ni efira wo ze ni guso kama pa o ka se ni efira wo nyini e be se woni easy kura ya we ya be tena wo so nya me anya wadoma wo nya nipa bio infection I'm telling you bebre bubu gudan mu a wo ko so stroke obi pini ye kama doctor hu ni ntie se stroke timi ba infection ya betu mo nya stroke because wa apostle do that so bia wo na nyina ye wo ya wo ya dum keke no wa mre nyema nkoye ma infection ya re na akwantuofo nko na ba ibe hu sanso nyina ka kirew ndi mese wo yo ba no be ma hia wase ye wo ya be ma ngaza ko be ma peye mu yo ya wo tin ngaza nyema nko wa ya sise ye wo ya eyo dudu ojo so ma biso anadwo badwo so bebre wo ka bi na si kire nima ana enye fimfim that means wonya infection ya re no ntententen no ba akwantuofo no yetimi aboa
na bibia so atimi aye kama e de amaw ndi mese wano kakrebe na ayekuro na yare hu agu wano wo katema so e fita wonyema nkoye ma wo de brush betwia enkwa na say infection yare no no wo ba ye betimi aboa wo na bibia aye kama ma memfa me number no ntodwa bio say yebre no ayebre number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 Yaminshe bibia Yami inshallah so doctor Saudu yakwa kwantu your back from 87.9 FM akomemu nsam dwumadi no eno ana wo hwe e wo Onua TV na wo hwe bi wo Rabi 1 TV no na mami Prince Francis Sechi na zadi no fi hinifa okay Francis mami bi say say wako hospital wako hwehwe umojem Dabi Dabi menkoe ma dodo ni nyina no wako say Prince ya okay and omba screening bi timi e dia screening omba screen om check HIV ni we ni nyam check ni nyina we ya kama bibia ni ho na league no a moko boy no trophy ben ye de ma mo e ma league no ye ma mo trophy ayankola grobi ne yedi ande na ayankola grobi ne yedi nti ande na say you say bibi tumi baso no bia ye ya ma trophy say na mo bo women league girls league no ntimi ni say bia mu wie ye no ye ma mo trophy ya dachi bi no achievement wo di ba kire wo ma aka say mo de mu ni mu papa na mi shego pa bia na me kan wo ye say achievement ni bia na ye kan wo achievement ni bi ni akora no aba no ya ye de bi hye wo anya wo no ebia enti no ne trophy a wanya free mu no watenka wasro tinka say watenka like ebia be na bi wa ultimate trans daily on ne buy bia na watenka ni so wojidi se dia wusi dia baba we kwhye wo dem no che say watenka wasro ne ba so ntimi hye ho so tamem kwa na matena sa anya say anya matenka na wasro yinsa dodo sen we yegu yinsa yo David wo boa e ma bebrebe wo bi anyem David eti for me twa me ho aba wo be che dodo a we de onyem ye na omo awo no de omonyem ye na omo awo no to am wo bia bia nyinyin se ye bia okay ye twa ho aba sesi aye ba ye beto aso. Do you know that thousands of Ghanaians lose their lives and get injured? We towels. No, and I was share. My yenhwe. We started a manual or mobano. Meaning, say, only will be able to mean that. Na won kan che ne say sorry ne ko. Obema wo mu bibi. Dear one man is kakase ye kra ye say. Me dey. Eya man content my ye. Me do one man is kakase ye kra ye say. Me sika dey e bo 1 million kwa me scanning gutamia seminiska ana ba mo kwa da 100 Ghana gram mama ubetumi dia ma won okay now ibiya hwe se kase kwa ya 100 Ghana okay na ebitimi ye nuano mesin fo ebi obi ama ne dan se wonsie no obayo mo motonto ne ma ebe ba wa ne de o makosion completed building mo ne afa wo mo yo makomata de ego no mko wafo obi obra wo ye adwumada adwumada me fendi agoro sa me adwumadi a menye ofo adwumani agoro bi mpoda oso mfo adwumani agoro David nti wo ye adwuma ma hwan menye adwuma ma company nyana me ye medwuma wa na ye adwuma okay Akoma FM wo ye master on your own enye afie sen ko be 8-9 years. 8-9 years. What yet house a bio wa ya mamuskapa se kakasi ya mutumi je no contract e say. E depend am say depend. Nti kakasi ya pe timi tomo nsem ye say. Kakasi ya se ya yedwuma ni na. Obi obetumi a charge almost 500 million ba edwuma no so a obewie no. Na bia ni bia account se me 2000. Ebia na dia ka ebia 2000 ebia 1005
Ebia oba Akoma FM. And ebia akabia 1,500 2,000. Okay. Didn't tell me bisa osane say for this years ya why adwuma no. What a plot? Mpojani ma. What was I say? Mpojani. What's with dance so? Mpojani. Ujidi. Mpojani. Me boa, ujidi. Ye benya obi a wo mu hwe o ye benya obi o be fa ka che so. O fra bekina no ebisa no. Ye fra wan ya? Rebecca na no ebisa. Rebecca. Na Rebecca de onimu dem. Ana wo dan na anu ne kodem. Mpojani hwe me fo me hotel mu ni we kwa me nko bida. O ntia ye wo dan ya wasie. Emu na na ne Rebecca che ekodan. Ah, na wo girl no so o serious girlfriend no so to hine. Akoma ano ko fodo ko ba ni area na ye wo mu no. Ah, na den na ama ne metra wo nche wo fie. So me no wo ma. Me ka say me nyo ba wa de me ma ne mbetena. Bisana me di she metrim. Wo boa. O ampa me se me nyo ba. Wa ya dwen kase a wo dia to ti. Ba isan say. Madam Foyina. Unto me mfa ma fie ho. Me madam Foyina. Okay. Wo okay, me yan kwai. Hello. Rebecca. Yes, ma. Rebecca na pom te say. Me ba che Baby what to say? me ba che ne ho ye. Rebecca, Francis, sorry. Oh, Sachi. Okay. Yeni Sachi edin komo. Sachi say, what the yin say ya enya ne dia aba be she. Rebecca et saying. Me ba cho, enso no ka wo nya no ko bi eni. Enso ma wo kana che say wo tie bi wa no. Me ba cho, me to me for bi yin say emble no. Rebecca wo hwe ewo wachi obetumi ama na kofom kakra na fe wo kire kwani a abrantie fa so a oni wo kohia ye sana oye wo boy eni ade a enne wo ka cho se akoda na nya ne dia no kire ye mu Anta yo. Me no ka se o ti ni ka asem no wo court die ma. Rebecca yenim ni nyina but e ho ne de o de fa to o mayen but the okay no ye pese ye DNA enti ma ye hunu se no oye wo boyfriend woni ni hia e woni ne twempra empradodo asan a o deny akora no eno ne ye pese ye hu Me pa to me ni hia ara me twempra Akoma FM. Reba yen kwa mi ti o o ka se oni mi hia December oni mi hia e re mu January February month oni mi hia so na June na me ka June na me mi hia so nyin se ne bae a o ka se mi se nyon no sa June me ba no me sole se me ko me du gate na no no e no che me san ye ano chimi san bizana sada na insoto e mbizana sada inso antana chimi san me receive Akoma FM. me manyako me receive ba no allow na so chimi san o so be gate when the gate no chimi san e ko ba enu na nyin se bai na me babo amanie na wo senye o na wo for frɛ wo so mba wa mba nso ana omo mu ti mu ba fie e na wo yiye wo se bebi o mu pebi o mu fa nko nti wa ready ana nti ye ja tre ba ko be tina sa wo die fi ta na wo ka se na bu tenfo ena e ja asem no ko wa junu ya asem no ko wa ju ye ko bi sa nso sa na wo ka se o wo wo yi fi mu Unu omu hamsa wantu wafie ko si se ko cha stand by ansa na wo se waja tuntu be she nyinsen enu po 1 month fika na wuchia me ko to se mi head do pa o ma mister na me de wo ye na me aduma wo me wo ye tenya wa cha se mu na isi asem ko pay court enu so ko ka so ko ye test e na mo she o da se bla ye ko ya wo so we nya nya test ni so so ti ke sa asem no Yes, I said no to you, and you be a month with you. A month no confirm coil. And you say no pay all day at 7 hours from while walking Canadian. Maybe for being say and then say his own check. Rebecca, na prese kasa no minim sa okay na wo hwe bi na wutie
wɔse empredudu a wɔno da yɛ nyina no wotui ya wɔde sperms no kura gu so ɛma wo hunu sɛ wɔamfa ngum wɔamfa hwɛ ngum so wɔamfa hwɛ ngum so owi a ne boxer ne de ɔde bɛka wɔn nto hwɛ ngum so ntɔ na otwa wɔ hɔ ntɔ ɛna otwa wɔ ɛnoa ɛna waso ebusɔda wutie no wase Abubakar from Accra. Mr. Francis is not serious. Obedia Abubakar Accra no wase oh my God ladies this man need punishment. Okay ma whack him he is foolish. Obedia no Maa Akos call police to arrest him. For what? For women women they say women they say women evangelist Akaba and I Akaba Pastor Julius ma and there obi boni host obi host say edini kwa na ntimi nka wetiri Friday host this is Friday host so move Oka Francis ba go we are America Francis ba come see di ensem no nyawa we are sinni my first time I met this sister my ye the bowling me you team be we are some ba nyina ngofo bi na me tese o mo de ekanko competition I know they are me na surprise me we are saying yes o mutimi set up o ti twi na we are just 1 2 2 3 we kwana Three enterprise. Attention with you. This is wow. We need you. We now we be at you. Come back. No. What is your bagum? Oh, yes, oh, so if I'm to go, help me. Tell me, you know. But after this is our person who is our year power. To man katamu nyina mutinu wa chayegum wo yin to man pass so ko se mo za on ana unsa so wuta de ya na enya fari o wuta tambo na enya fari na da kuru bi wo ana se wuta na wo ase wo fari o si bro ni kro mezi da ya wa body say you na etade yo yasu ba ko tete yasu ba ko tete adam ya ta etade yo go for him from yeah adam go for him from na mu fi agwa nkan just I saw them there I saw them o timita munya ye be yi wudi de wona no twi say adi twi za na so wasom na ya wadi kuni muama ya na anyezo na every time it is assessment and one same game ko kan na ayo de ma go competition ma na ma hon mo am say mo wi ase mo man ka wi ase nka mema ntimi na mo na mo be ke free mu ko oh so for kan fa ke ko demo ke free mu ko sha anuma mat abranti a o kasema o problem utumi say ebia on say yonkofo bo bitimi o musisu a 20 ni kotekesi we duro kan say krama kote sane no ma intedu baby ama wudin some ayiwa nya sex anya na brown so entimi hunu say bia abranti wa no sa nuru ni bi na enya effect because say pan say we share ba say enede ka be dam ncha campaign ya se medidi agro no ba no so ba mpa o no so ba yo she 19 obedu yen ka wudi agro ma we mame na me di agro wadaro ma nti we de kofi mesre wa program ani nwuram ready for war mi program ani nwuram nka wu ni na no say ampase na wudi agro ba we dia no na ni abrese wo pade na yo na no wo ka na ma wonu say mema bebre hyada e ka se me pe say o betia say na won tia say wan tia say was o me boa na me di agro asa ta ma ni o go school me shala to tell classmate ba kwa o de me nya pa de me ye ono na ni ma say na zo hu say asa wo sere no wo say de yafa na say abosu acha ye 2 hours now na go work na tun nche ma mama ntabrante oboa na ayade ne opesa woye ahuna de bia so fuka se me se atwadufude e de amane e te se mo mtakra on de sa bende wana obeche wo so da ne bopem oh na da ne bopem
say me aketo ba ko Lisa say so for me rem program abante mo pam no film si di ho mo pam si ke bia nya die na bia ma no say na bufuma as at the phone na open no say be previous am ade bia me ka kire me ma open ade na e ma no say bi o mabu wa betimi na obi abema de me hu say ma nuro e ka ho because o to say kura ma me so metima ka say me say wi kura no o bobi ai me nsura metima ka say nti ye sure say nuro afa ni pedua nti girl no de omra na o kan lori fe ho asema omra oba because say bema we ba at least over hene ba but say nyane ba na ma anya nwanwan so say e bia na o de akra no onyam na o de be hye ni nyina ye possible so omra oba na yesim konwe na trans via san July na o kan adon yes sia ye beba benya date na ye hu say ye bema ne ba ana say e no oba na ba na ma e de asomdwa ba nim say ye ne sa e beboa nwumre ya me all night Glory House Chapel Assemblies of God non do pepepe to be a person bebia. Okay, what's Francis is not serious, and this thing should be an advice to some of the women. Okay, we'll be there. No, again, Marco. Meme bi aye omo adwene se omo de omo be ma na esesa omo animu no ba bia ye de bewura ba bia omo de bewura omo se omo nim ensufin fi bia dumja enti oba bia ya se obewura ho na omo nim asotwe ya ewo so me se ema ya han mu na eda ho no eye bosom enye oba bia ha mu na sese wura pie ba akoya wote we oyare o ma akoya wote oyare enuma nko yie ma no ni padua nyina adoso ha oba bia ne honhom se munimu a ememme bi nimu a adai wo se buru 20 ye bu se age ahwe wo age a wo bo wo sa de ma aha mu di agoro wo di DP lolo wo sori ana wo ko na wo ba na wo koba ememme bi nhwe yi awiye ni asem no se won se wonim se wo fa ma no me fa ma no me de dem eye game ene wo ne hwe ene wo te yi wo sori udua so wo ho ofe ni nyina yekọ wa no kra wontumi mie no aka se yie ase wo horo so ase wa no no keka boso ase wo ni padua se je wo ye nyina no wo hu ano omo wayi onafofo no omo wayi omo odu omo hobo omo wayi wo bakra wo kesi ka wonya bi de wo di twaduane awura wanum mpo eho eden ma wo obi a wo to tiles obi a tiles to wo aduma kesi sei wo to me charge sika nte se 500 million ene hwe wa wiye ye etimi de me to me nua ma mofo ene me kunu no mofo me se ma ha mu ya bosom enya ha mu bia na sese wo kowura aha mu bi wo ho na wo kokowura wa so twea no wa wiye no diabetes da so stroke da so hypertension da so wo be ma ni nyina ajojo ahoodin bia nim wo ho ofe ni nyina esefiri wo etimi nua ma mo betie di a oba wo ne na hyehye ho no wo ne ntenanko wo hu mienu oba wo ne wo ho yebusa so serious girlfriend feel me wo bi na wo ne ntena dem wo se da bi menya ne ho ade na wo nya ne ho ade e ma no de he na wo ye ne ho ade ade wo betena fie nim no ya be dan wo nya ha emama bi si som adwuni o na wanya wo adwuni se emagimi wo wagimi sene ma no efiri se wo wiye ye no ene asam no enne wo bekọ no ye DNA abọ ne ho ka ekopim se wo behunu se ba ne nya ode na we enya asotwen eya asotwen kese ene wa ye ha enti yensu enyansa me da evangelist mami enyu bi ba so tawani yesusa yakaya yamuo ope madi foda winya samadi fodo ope madi foda winya samadi fodo yakaya yamuo mianam kai me se twedu fudi ete se ngom takra ya e try force anete utam ya no akodi be kakra ndare bopem concrete upeje mpeja eno na ato ebi na kra no bopem no wesi bopem no wesi so ompem so be so no e ba na nya aba ubefa e ya wodia e mema ntia se sa nyame akwala na nyame no
woda so na wo ho ba no attempt na wo ho yes e ba no ensuo bi kɔ ansa na pipe na die kire na bo eduru wo se wo tui tama wo betuo mo na bia gum ediko die gum no na akwala nti kakraka na ye de ba ya wo se wo nyino di otugu ya ayi for ti ba no aba for no otugu ya ba kwala na ne hwini sauna ne kasa de nantie de bibia te sa wo no a wo se wo nyino di odi kai ko mu na wotu ya no edi mama sa me nye na nyamia na me de ma fa ngum na me tugu ya bunya sa nkwase asem ne keke yesra mu wa anya wa wudi ye dai so ti mi kai say me ye kwa me betu ya be sa me de afiri wa nchi we fui ya pele ene fie bibia ti se tie bo fa che so hunu amama bi nsu nyansa kakra udi na wo ba wo na wo njia enu ti na buroni ye nyansa wo de kondom aba mo so se kondom mo de shati se wudi tofi wo robem eti ane nkwa ho ye be sra mu wo ba kwa ho nkwa da ye wadwen sa akola ne de ba obeje se wo se nya wo a no makoye test ne de abefo kwan aba fe eya na approve nya wo dia ye maybe prove maybe boshiri da yi urade mdo ase nya mi amani afiri so ebi so ye ka sa ye no ana ne ho wo so cheche enti wo ye den ya ye be ye ye ni aba no ye be sra no a o mana dwene mu nya du kakra wo ba wa sa ye no kredi a wo de wo beba ye no kredi a sa wa otimi so ahon koma be ma de me nyi ni sa wo be sa because ye hwe wo mfie mu a wanyini wo cha branti enti ye be sra ma no a asa ya na odin na nani so branka na no ka sa opemi na fe na maba nka branka na so ko pe ne ye den mo fa ta wa mpemi na atwam ko mo fa type a mo pe me diga bi kwa ma me wura ne mpabo wa no oba ye ko position oba na mpabo anda so na mo fa mo type kakra bi na me ka mama ye ma ni hu se nyi se no enye 5 days enye tuna said na papa kan mama nyi se wonyem na se sa month no we hu 1 month na no eti ebetimi abakra se nyi se ne ye be ma ne dia wo hu na me onjai se o ka se na me mpe no eno onye o taste onye o spec o ko fa na o pe ne ye de o bie wa no oba ne me problem e wo ho no se na adwemu nhyɛ dando se da na o ka bia na bibi wo ho oba na ye be hu because o ka che me se na be ma no ne wo ho ada na dada ne nya wan kɔ no ho na eche ya ansa na obefrɛ se bra ne ho no ma na o me ensem ka e ho no ete bibi wo ho kakra nti oba e bia e be hu but dem mama dem can say about time for yenye careful please enye ba bia na etete ba o nye ba bia na etete ba because ba bi wo ho no ma obefa oba obesua kro no bo obesua ensanom obesua na ma bebre hwe se de o kan na che se area na na owo no ehọ na amoa no empanimfo ehọ na amoa no because obi otimi small se kofre ge ebre me de o se hwa o ai se akra bia jot me papa koto jot ebre me enti kakra enti mesre empanimfo no ye maame mo ne ye papa mo ne ya eja ya be ya yenso ye wi ye man ye ntetie mu no ye nhwe ye kakra mama nyame ya adoma ababa wa no so beba ye bompa ye se omra ne enye die ni no ne dia omfa no no nhwe ne ba enye ne dia ababa no akopani ku no no ahwe no ensha papa mabedwa for na wote wo mo enka ne yenkwai na ye ne grace gift for enkwodi nkomo fa ya pomode ho nsem ne nua ba ma mo ahwe ya nua me nua ba nyame adome ho ye pa me ho den te se tro konko papa grace gift ada horumenti da bia ye sanete every fa ye rem yo me da se pa me nua ba me da fa wo hwe me anase wotie me grace gift about clinic and laboratory services and awie na obetwetwe nkomo afa wa pomode ho na grace gift de wudru ho no ma na eche se edru bia nka dem na menua ba wonim ewie bremu yare bi tete ma ne mema na wo munye om so wo ba bia de no ma oba bia white de wo fa no kwa mesra mu debi oba de wo se wo ye oba sima na wo ye oba sima mapa na be ma no ka kire se ye wo ma ne wo ma na me dofu de wo ye soronko enu na ma wo ye oba sima na se be ma be bo awura hemfie ho na se ne so ne mpabo aho nyina ye fita wa bra wo nhye so
box na wo ba na wo ye no ene mfaso be na wo so be mai be wa ontimi kura homje so otua ne hwene mfaso be na wo so enti minimo bi a wo ware ye woni be mawura omuduru woni mu na wo wuro ne ho na be ma ne pie no anu besi na ware na wa mabiem ehonye na minimo be bi so ose minu aba mema miensa na aba ma akwa mo nyina da o ma jam ho akọ na sister Grace Gift for nature was sister o gidi sebeko ma boka o Dr. Grace Bodu wase wono wa wanante abre wa chinchina bre no ho ye slogan ye enchiato wase wono so oja enchiato na kire se nyame obonu bra de obon haba ma no nyame abodi a waba ma ye se ye ni aduaba na yemfa na haba ne san are na kire se nyame ajaibo na se nyame nyaibo no Dr. Grace Bodu tiasi nyame di adoma chede na mani ono woda no asoda na haba na twa wani so fa we yese Grace Gift Herbal Clinic nko na obedura a stroke wo ye du gina haba so na vibrate te say the machine yes Grace Gift nko bi ni ba bia wo bedru hon ma ye te haba na to ho yesi gina so ubo se ebe wo so say na obisa ho say anafidie be na mjese ni aka kira say enya fidie ya haban na esan say Dr. Grace Bodu ahaban kasa oti na bebuo mu nti wose nchi ato no onyaye enti obi amfa ne hawo obi amfa ne yare mra na Dr. Grace Bodu aso de maame ho bedru hon ma ye ka no kra ma hu se de abro ya ho oden so de ode ba wo de wiase nyina ba kra ye nje ye bebo kira ka kira seko sebe eni Fred mfiedunum de ko wo ba obeka kira se onye obi timi bedru ho enye 15 16 17 oso doctor media na 10 years onya de ahaba ne kan we be hu se abro ai e de ahaba ne nko na de adwuma nu brane haba ma ni edin e de adwuma ho enu nti na yare a wo de anante abra wa china abre no Dr. Grace Bodu su do obedru ho a ka chense doctor me de manante abro ma boka brenti me nyu ni biem wo sa no ma ontua 1 cedi o ma ontua ska o wo be ka cho se ye nto nchia nyame ye madom na se me ye na ade na se etu a de na ade be ma me wo dia so ka chense body duro na wo ya me de be da wase kro beje se elenkwa navigator Dr. Grace Bodu dem no obi na be to nchia wona ne yira wo for 18 good years awo no ebi ma wa boka ba se da kokra ni ho a me ye aduro nyina kra da kokra ni ho a me kra menses be ka se pa ho no obedru ho no e na Dr. Grace Bodu was say papa ye newska okay wo dia kwani enyi card ma wo ne yen start samant na nyame ye nadom oba ni take seed wa wo miensa wa anya baako anya mienu miensa ba ko aba e ho no de kan na wonim wo fa ne yire ne fa furo na no de kan ne ba na Dr. Grace Bodu say me sha de asia me wie e ma ne awie peye enti wo wie a wo de ba na ba no na wo de wonchi ato no so ade kan wo de aka ho aba enti wo de wo ka o ki o fa bibi akọ edru 7 months was a doctor de edru ni de minim se nyame aye was me say ma bibi anwie peye na da ye free hand mo kodru nkare se wa bedru fi onkwala ne kit ni made for ka ho mi ensane nyina enti wo de wo nyina ato Dr. Grace Bodu e ma mienu be ma ba ko Doctor number na nkasa na medical de atudwa no na Dr. Grace Bodu ase obi okra ofre na otie wo problem na no ohwe na sade ne nche no ohwe na ya na ne ho yem nwa se obi ofre na wose yese wo kitchen o ma o ono so anka nche se send me momo oh yes otumi mu akwankyere no wo fo so keke ye ya okra ye da bia e cha duro ni bi ye ma first aid enti ebi ho no ya metimi bi sa doctor na ale na we de we ya wo say ye we wase a on de hu hia so nipa ne ya na odi adanse ho nya se odi mawa o ka che se send momo no e ye free of charge wo se e ya dum a chede abi biduro fie nya me de che no kwa enti ono so odi bi makwa enti doctor number no me dofo page na wonim se sia no ma boye den nya me adma from Monday going sachet water for nyina betutuma ko 60 pesos Dr. Grace Bodu ase nkrofo se sane em honom de wase nkrofo to no mem on de se wate so boom se oba na say 1 cedi se oba obeje 50 pesos se be ya obi a because se honso ye ka se ye gina de ye gina na se ye kwa ye nimu a enipa be wu
se obi wu na se wa yare sabia ne ti won ma na mfa so be ne wo so nti Dr. Grace what do say ye bosha wo sha nkrofo say eno ma ekosoro no won de wa ba fom enti monye doctor number no wo fra 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 and 0246 518 003 0246 518 003 the chat to 0244 126 123 0244 123 me patch offer number see na on sabeka na say dem di kan Dr. Grace what you say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services yare ayensa na boss any Fred mfie dunum e de ko sebe achacha kwata na emum yare nai na yensa na dia ka biara Dr. Grace body tu ase wo ba yare no se de tie bia no na de twa to obi nso kra Dr. Grace body se mfa to ahwefo ne atiefo nyinanim ne se yare a wodi anante a wachina bra a doctor for ye hwehwemu bia wo so o ye bia so ye hu yare no ubedru Grace Gift Herbal Clinic Laboratory Services a honko a na etimdi ahaban e detect yare kro no enti yare a wodi achina wo hu na minu aba won sa de ya pa ne se wutie wo ya wakoye lab ko ba he just de wo so ye bia ba hu se tipaye no e malaria fever typhoid and answer join this no why ye ni nyina da enso ye ese ye hu ade kro be da na wo de ohaw na no pumasi bra kana ma ho ato no capital no no enti yare ni sa yare no ahabanye ni edin dubra ni edi ubedru Grace Gift ye de beka ama asiatu emma na namu yare sebe nka bone tete wo mo no Grace Virgins powder wo ho esiesia wo dia na esiesie wase ho kama pa ma bibia ye kama Grace Virgins powder nyame adma next week ye de bibeba ni ye ba so ye be cha oba ko na wa be di ho adanse nyame adma next week sa netie enti no Grace Gift so nyesa obedru ho a ne de ya ma wadro saje ko yan son hweda bi ye wo ye cancer laboratory services wo ho ye office wo ho enne yare ya enya di de me ofa ko jo be sese yare ne ba obi kro mu din ebi a me fa nse yi fa body e betom chok yare ne ba ya ne ama ne di de sciatica diabetes ne di ni panya Dr. Grace what do you say sciatica no bedru ho a ena no me ma me pani bi me kire na okwa wose me nuaba me dru ho no afidie bi yase me nkwada so wose afidie ni ya akwada bone wose adu bi afidie no wonu mi ya ba shem ko chi no aba na me to ho na me sisi ho na me am wodru ho no aka me say so why say na me say ma me kire o say ho na ho no yade wo no ho na yare no wose ampa me nuaba minana me sorry ye mina matie si o koda dada afedi odu Dr. Grace bodo wase ma me ho to wase da bi ye nyan fa ye nyanya hwe ye sa fisi ho keke no eti wo ba ye o lab ni aye ye de wakọ afidie so na amassage wa twetwe afidie no enompem yare bia che se bibia ne ho de bedru Grace Gift ye ntimi ntu ase mfama Grace Gift ye kan esa ho mra ne se ho ye sa yare tu yare ase ye manage yare ye mbrebre yare ase na mom ye tu ase se be ya wo kwa wo mabio ye de breto yare no so
ne aka cho say ye 40 days and I say 2 months sa 2 months ne be so na ho ato enu nti enne nipa dodo na sa Dr. Grace Bodumra ne say Dr. One Touch esan said Dr. One Touch no wo mo si di obi antimi nye no eno na Dr. Grace Bodu nyame nam no so timi ye enu nti ene ye san mra ne said Dr. One Touch no enti obi a wo hwe me anaso so wo tie me no wa nanti abre wa chinchira abre Dr. Grace Bodu say nti ato ne de wo gusu ato enti wo gine hu die enti wo to nchia no nti bra no onsa ya re number no etwa to ansa na ma sorry 0543 32 0030 0543 32 0030 when you doctor there no friend no so no anya na dey afa 0242 72 52 74 0242 72 52 74 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services, home of quality health care. Apomuden papa fie. Ye adwuma fidwada kwesi ada ye nhome anopa nonum anopa no ngochukwesi anwumre nonum kumasi ha yaso ye o Shim School Junction Barakese kwan so sanete e na nkran pumpune mantem so ye woni Ochimbota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School e na edition ani mu ye ton safro bibi asomra mesme da se pa wo chance wo ye feel rough Aye fly away travel consult so winya apomuden sanu a Grace Gift emu apomuden na aka se obetu kwan enu nti bomodi asa wo mu obi nyi usika ne aye fly away na yedu betu kwan ba bia pese okobia ye wokumase ahinsan bonsuom bomodi an efreyen e was 0543 888 773 anu kwasem owia na chese wa hye ne so pa e de amame se rocket e wo ye de pakum capsules rocket clinic limited e ye memedro no pakum genike 442 e ye medro obanu nombe ven capsules ojonso anu ayase be ma prostrate obanum bi medfagen eboa ma moja die frusane ye acute pain oda na dwa wuntumi na mo amoye adwumade agodi form ane mema no modie eye medfagen rocket wokumase alaba abu station on Nisco house and edition mo frayen e was 0248 88 5040 Sapa pepe ena enese die tie bia no Royal Jopak Natural Clinic say yen kancho sabra ho yen kancho kekane yenim die Royal Jopak Natural Clinic wonu mutumi ye ode po ahimfie no ho enu nti ode po na tra wo so acha ba bia wo beko eye Royal Jopak Natural Clinic eno echi so se awo ena wo pe enwa yeden ade ma wa bra Royal Jopak Natural Clinic wato nsam ntentan ana eduabon hu wade Royal Jopak ye wo anwonaga jena ajosuemo ye bran se cheduma su bank frayen e was 0246 18 90 21 na eni ye nkomo Richmond Herbal Center ye de akuafon ko ni akuafon samina naba akuafon ko ni akuafon samina no wo benye bi e wo Angel marketing department na wodi nko ni sra awotutuo wonam ye sansa wuti na pawo ni nyina ebeko amaske na ye fe sanso na wodi samina no adware a eno so obi a wo fibroid na be ma wa ye mre e wo mpem wo ba wo fichi krom yaw ni nyina no eye akuafon ko ni akuafon samina wo benye bi wo Samdore Herbal Center Samen Herbal Center Blessed Eba wonum nyina wo ke o Jeff Eba wo mankese Paulina Esapon Fiko Heba wonum e wo kono wo frɛ 0249 18 68 45 na Emma onsa enka wonum sesia na Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo se wo pa wo na o banso wa wo na ontimi nante ya ana yarewa bia aka bia wo Dr. Mafo obehwe wo sa pepepe enu nti Dr. Mafo frɛ wo tutumrika ma na ma otena kwaji wa wo ba na wo nante no kono wo nante Dr. Ewa Tonso esra so atie bisa ba se wo ban Presby School no friend Dr. Ewa 0244 41 10 99 na Dr. Mafo enyo so Currency Ventures yen ene ye de Zahara Mission ne J capsules no aba etu na mu nsan yade ase enu nti ekro ne nsan gu ba ho kro ne nsan gu ba ma ho a wo de eye Currency Ventures Zahara Mission ne J capsules ye tu e de kwa mana ne se wonom request
request any near the question Zara man capsules no Bema would drop nada no about the bridge Muaya Mere Zahara man capsules me no upon you when you may Sasuna India Bamis malaria fever typhoid and the diabetes no where enemy tonchi and numbi wakashi dragland from us and cash and frecaristic I was 0246 34 83 na anyone more any come mama me nia be ma kwaba bela mu akwaba Yania, na pom te se Ewrade dia ho dia cheme. Family Ernest Herbal Industry. Ernest Herbal Industry. Ya eho na Ernest ointment any awake natural capsule free eba. Na ma ko dia tie ne se da bia me ba me ka. Me se ebedu ba bi no, me betena ha me nkasa. Ya se adepa ene ton ne ho. Na dansi a wona ato Ernest ointment die nti bedu ba bi no me ba me nya hwe ne maka. Dia ka nyina me gya me etiefo ni wona akwakoto bi no mankasa e dia ya dansi die. Ernest ointment tie ni aya so hwe ne hu se ne yetie no ena yedi hu adansi dia kire wo a unya so hweye ne ye ka hye onkuna se kopa bi neto wo ya honam yie no Ernest ointment sese honam eda so kokwa na yi ne ho tuntum so ani jai na ni etija manse premier wo kwatim se yes sister tuntum ofe ani da ho na se Ernest ointment asiesi no na mamatri nwi ejina kama na saye srochen se obema de nsa for battery nwi na se enkoye ma no a wo se obisa na hifa na ya we uti wo de ko sha salon ru na nya salon ru na de atene se enku aya uta to de ko salon na emo sha se so de Ernest ointment oba wo de sra utrim edi nkan eyi hoa efri utri na se na asama trinwi no agina yie na asan ayefe Ernest ointment wo hwe sania Ernest ointment edi djuma edi boa ema ene mema wasetene mu a me se ho adanse de ye kan agitaw na wo hwe wo de Ernest ointment asiesie ho se wo ba na aye wo yie me se bema ya odno ba bete no waka eno ano no ye nibedi anko bia wo ba bia Ernest ointment ene ma ne yusu ne se amanfo abunkofo amalamfo ne akomfo ne omabunkofo mankofo ho kire se babum do mani ahwe Ernest ointment eye haban ya ene akeka bom ne ye dia yenku wotimi de yonku srabre bia na munsu ohwam emu ohwam ankasa oya honam yire no Ernest ointment obadi sese wase ase na obaye no ni ma ko be kire omu se wode asawa ebe dobro until dia sawa ne dobro sa no yes na wabomodin ha sevela na fe wodi awa wodi awuram vela no mo se ne se wo bie wa na mu sa okay na wodi awura kosu akuma no na dia sawa na wodi asawa no Ernest 2020 no wo ho no na fe wodi asha kosu akuma no so wodi shemu ojan na ye woni ma yes medubi o ye na djuma awie na ko dware ko dware na wayi asa akora be man fa na wo be hunu mpuru ka ne ni be firi mu yes Ernest ointment no me se won na di kan aso ahwe e ho ye se o ma gia boso enfa wo wi enfa nsuo nyunu wo yi a enfa nsuo hye wo huru ho nsuo nyunu wo di nsuo nyunu na asa ka etua me se be man ne bobisa se adan be man fa wo da na obebisa wo na wa kire no secret Ernest ointment enku a me se me kiri mi hia se ne esi bo adwuma ipa na ne bo ketwa bi o ye bobo kire wa fia bi okuta 50 series abetimi atubi aton 50 series obetimi atu aton boto bebrebe wonim doctor ba e no ma ye bi no ya me di ko fie no e na wunua wakonta edi bi esraye na nije wunji se oye no ba no se asan na me se doctor fa bi ma biem me kwasra no me kwa ne me hu se ebi sisi wo bebre wankoto ba ko wakoto benum ena me hu se sisi o mankasa on se na ade tie no obeto ena wanton dodo sa onim do obekọ beka sa short tie so to si we spy esi hon ma bre bia betima yusu sa na de efe ne se utom yonum yensa ne nan a wo yusu bi na de bi che obi oben wo yes unya de pa ma obi su ebi na onso so emfa hwe na ade enti Ernest ointment ho adansi ni di a kire wo yenim se ne yete na maso hwe amaji atum nti na me so me ni abre wi a me ni udi ho nkomo ma hyew den a hyew nkuran se say ye hunam ni kwa na wo haudia say ye nsa eya apropro eye ekro eyam pimples man pele krosa mase kana miti ayo ayoba dwiba so kai so abre no say no bi nkwa na hawo me pacho eye Ernest ointment onu kwa na metimi de mesasim body ho dance acho say ko pebito na be ma honam nani atoso na wonim say wona ye pimples nti onyaduro bia no fa
enku wei yɛse hwan wei na hwan wei na nanim na yɛ prekese na bi emiemia na bi de ade atwerɛtwerɛ me se aduro no ɛyɛ Ernest ointment empopo wanim ebesiesie kama na yi ɔha no asa afiri hɔ na ɔnya ɔfa ahodie ma for Dr. Ernest ni number no ɛma yɛtiefo okay numbers no ɛyɛ 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afei 0276 53 77 01 0276 53 7701 wenom any Dr. Ernest Odro numbers our de eye adwuma na enku a meka ho asma kire wonam de number ya ma wo no eye Ernest ointment entu fra se Dr. Mpacho mate nku no asem ewo Onua TV so mate ho asem Akoma FM so mesrew de eye minie na ntede da so ho ma me ana na obeti wasom nsem de Dr. beka kire esansa adanse ni nyina Dr. ho na eko ma me o odu nkwa ma me abiriwai na meka wa ha no wasi wochini onam onhia nku a enho onwanwa te say Ernest ointment enti wo wotemi nka wohwe me na me di adanse a kiro se eye Ernest ointment medinin cultrim tisi krom kopa bi fofo he okura 10 15 betima to be me ensa nan fa besi fie yusubi ma ba yusubi ma okuru yusubi ma yire yusubi wonua yusubi bo se Ernest ointment ebeye mu nku ewo fie ho na agimu nti modi ho adanse e de akira foforo ma memma etiefo hu ene ahwefo hu ba bi a ombetime nya bi ato se de be ya omu a emmen yen no okini a onko akiri pi enkran udo ne be kire okanshi drug lane na udo okanshi drug lane na no bisa se he ene kinso okeba ye be kire ukọ ho ma dudu bi apebia obenya sanso ena repash ventures ebi wo ho tenated herba ebi wo ho base life pharmacy ena fe nisi pharmacy benye bi ho na rejoice wenum eye mia ukọ enkran o kanshi dogle na benye bi ho no afoko kofodua epuema ntem kropon mu kofodua also Gapsin pharmacy benye bi ho no afa delight pharmacy bi ho drug right pharmacy ena binol pharmacy wenum so ye mia kofodua benye bi nkoko eye Owuskobi pharmacy Hillside pharmacy ena fe BB pharmacy wen so eye mia miensa ukonkoko obenya bi e wo hono kaso de ba kopɛ bia ba kopɛ e na obenya wo hono edin eye tribe of Judah kaso uduru aso pɛ tribe of Judah be kyerɛw uduru ha nkun dodo bia pɛ bia no wonsa ebeka sanso ena obekuma se adani heba ebi wo ho misty heba ebi wo ho Kolinak heba ebi wo ho Habme pharmacy ena fe Kriske ukọ samia we nyina nso akoma se nso no dudo bia pɛ bia no wonsa ebetimi aka eye Ernest ointment na fimi hwɛ Awake natural capsule oya aware ye no osiesi adofo ntem no Awake natural capsule we eyatopa ye wo be memene udi nsu de be memene keke na wamena kɔtɔ yem na dwuma ekɔ woni pedua nim no ɛhɔ no na enwanwa no me se yesese eduro bi wo hɔ no mu a ema nipa nkwamo nya hoden a ɛno ɛne Awake natural capsule ɛboa ema nkwamo no nya hoden brebe se ebistu immune system no enti hoden no wie pɛ yama wa bibia wo ye bia wo hia hoden de aye de ɛno ano no wodam wo na okro no betimi aye no aye ne ye enam Awake natural capsule enti na esanso ema emema mwanigye wie pɛ ye won paso na nkofo ka asem se obi dobrada mako obi enu ho dobrada ebrada do eni ukada do nsunsun bi anim yesi be ma odobrada da odotete so sika ne kura we wase ano kama do ni ya na uhuja so do ni ye ma ye hu se wa do wo be ma na wo do be ma odobrada da Awake na chaka be mo timi ado yie amoba na somu waji wadi wa champoa mo say yes we say ma bitum do mkunum champoa ma mo na mfuruma ni bre na fe na mase yakwa kopaji yes udi Awake akwa ware mu asaneti oba no be ma no na mo ni je wie peye ma no kofan pa enu achi esansiesie nam yare bia ya wonya eyifiri ho no mo nya ofa hodie enti edin no ye Awake natural capsules Awake natural capsule and afe Ernest ointment. Je doctor numbers ni bium 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afe 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Weinom ene
Dr. Enesodro numbers freno no beje osoro no twetwe nkomo nyame ensha papa pabila so dia kwa nesteba industry for akache mo amo ebisa little kwaku no nyame eya adomu a Monday ye bema mo update na mahunu baby a little kwaku de no se ye de akwaduro emisa nkrofo bisa pa nyame ya adomu a Monday ye bema mo update yeguso a yehwe no oni hospital bi but ofie but yeguso a ohwe no enura ana bibini a na waba se ne ho ne beto chima na yede ne ko hospital na che se yaye ho adwuma eduro mo so yankoto ni yakoto na yede amano enu nti nyame ya adomu a mabedwafo betena sedwua da ye bema mo update ni yede ne current state no ede achiremo na mahunu ba bia ono so sede ne ho onya still a ba bia ye bre eye ne nantie no nti se bia obi nso ewe nantie dro like Dr. Mafo one dey must must said na ebeko Dr. Mafo ho enu nti na won so obi nso se adro bi oye bia na mo so mo kirekire mo boa yen kakra aboa akase obenantie floral disposable handkerchief de no an se ja wanya bie esua opes mu no opotom no wallet no ebekom ohem uhansi wo ye wo de paper wanim na wato atwene na abrebia no wapomden ho nsam no na etimi asipi na esita toilet roll no multi-purpose towel ne napkins no ni nyina eho eye kama enu nti frɛ 0243 ema wonsa enkabe eye Josie fashion awie wono ena ahyematade kama no Josie ewo bom so woni meet me the sport ena edition mo no nti wo wedding engagement wo yie wo African wo bibia ma Josie fashion pama o abreche bepam na fe ye de abrel ewo ho Josie ewo bom so woni meet me the sport edi ehwen mo ma Jo empam oniema ema friend was 0243 433 465 Josie fashion 0243 433 465 ena she's so ena ama me wig ashe na fe waye me makeup si kama no se eye we engagement wo wedding baby a wo ko bia no she's ebe ma wig ashe na fe ye your makeups kama on point na ye de amount wo Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil in the dish anymore so wo pe con road ye wo pe cotton wo pe whatever 10 ye wo pe biano she's ebe ma obi fresh she's here it was 0249 155 776 0249 155 776 na she's anyo so na Seneca Practical Skill Center and American for one of the amawo Seneca misa say every the one wig making like a ventilation bridal styling wig making a the machine no one more nationwide delivery and it is a whoop bia sanso and professional makeups and na ebia wo ye wedding engagement bibia ye bia na pe ye camera coverage video ni na no on ba behwe no ayo e de amount afen so a fashion designing and your dresses, kaftan, suits, suits, uniforms, bridal group, company uniforms, association uniforms, anniversary uniforms, and school owners, the company directors, no more makano, momra. Na omun design mo de no ema 24/7 delivery ya ba yo ade amamo sanso na ye wo sports department ewo Seneca Practical Skills Center no ye wo sports department ye pema ye training man mema omo boboro no na che say ye de mo akọ tournament Europe bibia ye kama owia ya sign ama practical skills so ede aka ho enti ye da wofo ni nyina ase samo boy Seneca for ne yetumi de student no ekọ Europe for internship enu enti bomo the fresh Seneca it was 0245 141 698 0245 698 any one more any enkomo sesia nemom no enawie yi de wankasa wonim se health alert clinic de apomden wonsam no yetete say bia oba womenses or diabetes hypertension stroke wonane wonsa yetiti typhoid cholesterol level no wodi ane de aginsam osade ane so enam saya de onase no ya na ewo hyehye wo body no mo hyehye wo sisi na ya woni so bere woda wontumi na wonti no mo twetwe a health alert clinic bomodi ane bra shaman ya ne Queen's Hotel and the dish mu ya be municipal assembly wa ena Medina post office so ya be First Atlantic Bank aswa Crispo City Junction ya be block factory no for health
alert ɛwɔ 0242 51 88 93 0242 51 88 93 woba yɛ no bɛdi nkɔmmɔ kama Alaska Star Enterprise original wallpapers ahemfie no Alaska G Alaska Po Alaska cool yo ɛno nti sɛ wɔpɔ original wallpaper papa afebɔde ɛtia na ɛtia designs ɛne colours no gyina mu a ɛyɛ Alaska Star Enterprise wo Kumasi adu Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza Bomodi ana frɛ Alaska Sisia ɛwɔ 0554 11 48 78 0554 11 48 78 ye try ye ho abasisi ayeba Akoma FM Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic mabedwafo nyina ye krado ene ye fiada boja ye ti wa ne ye tie wo okay yanko we chechia Akoma etiefo nyina joso Salam ganya from Sechi Francis because me fi kofodia istimu nyina mbaye okay na abayo bi pese de yin san hyame antina ma me de ba Akoma me de dan Akoma fo abayo bi pese pese de yin san hyame abayo bi pese de yin san so mpotwa ma abayo bi mpotwa ma o pese de yin san ehyew mpotwa ma hey zawoti asabno sima kajo se de ye boja yo ene eye boja ye na ye hwe ye nua bema ya wose ya onye bema ketu asa o tintine gram pa ne jai wose abayo bi pese wodi nyin san hye no ene bayire de ye behwe se tokuro no wokomu wankomu wo hwiegui wo tui wo ye ne den ya ene abayo de nyin san ne ba se nya ne dia enti wo de behye no afa ne ye betie wo we ye ne tofa bom ye babibi mo enu ti kirekire ye mu di enti ena abayo bi pese wo de nyin san hye wo okay 79 say 2021 June 11th ana mina abayo ni hye ye friend say ya boni din e friend Rebecca Tete on so okofodua Eastern region wa se bini ni hye no ewom edu August no ba say onem nyem 3 months oni do kan no me calculate we de na mini hye no sa August na ye pe nti bebi odi me koye no o me gituma na me tue skema no ewoma January 2022 metin na yese wawo nurse for be frame say abayo na Akoma FM also on me yim no wawo Rebecca no wawo dia yam na kakra say na June obi ne obi hye June no to me January nti ho no man jantum papa nti me frame madam fu bia o nurse ni no chem say sadia men ko je ni antenatal card na men hwe na men ka ko na men say no kure say de no minim share no ebe si super pepa nti me ya so je me ko je antenatal no me ko je antenatal card no na che say onyem 28 weeks plus 5 days Akoma FM 28 weeks plus 5 days no na che say 9 months plus 5 days na me so me calculate fi me June 11th no me ni share na 8 months see adan na odo wo no nti me ka say dabi enyamia cause me hwe date na me ni share ne dan na wawo na enyamia and am I to compare for no mo kire me say so on be ja to my say me kuta DNA test I prove say ampa enyamia answer o ma kama sama me me say da me de bedane Akoma FM na o ma abo me na DNA no amame ni aye DNA nti say DNA nti na wa ha man bochani ane na maye misawe say nye bia no Rebecca Tete yi a wodi nyinsi aso no wo ya wo girlfriend anasa wo yo man bochani my girlfriend chiremu okay only year 2020 I December num menen net bro no so me hu say no o twum na my friend say oh Rebecca and then medium na nyimre anche da nye aden se baba na bo be 6 ho timu na magaje so and then medium pesa obeda me nchen enti be kan no wanga hwe osire ye na za da me pa me no mama no na
ọba frɛ me timi wɔ de ma awa na abo 9:10 9:30 to 10 ho na frɛ me na so gina me dan no n'akyi me gate n'akyi amba so me bie no gina ho timi bie no me owo me single room na meti ba nkunwa num to ko tena mpa so ọba kura na ɔhyɛ 90 na ɔde baaye nti ɔne deɛ menene daeɛ mankasa menana mebɔ menene daeɛ menene da kwa mebisa ne sɛ ɔyɛ save ana na ɔse daabi ma memfa ngum mbɔtwan nti mankɔ ade memfa ngum ɛkɔ saa wei December no ɛsiyɛ na ɛbɛa January 2021 ɔno so menene hyia saa nti ɛfi wɔ no ɔka kyɛm sɛ ɔpɛ sɛ ɔne metena na me so daabi men anya we nto bi samsam oya me dana me so ye gigi ni keke sa na me ka kire no 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 agi tum we ka kire again say me ka je say o ka kire me say o person ye tran na ye wa na me say da bi on de sa de no yin fim na me nwale no diet na wa no me ne ntwem pena so on de me ka bi kan brain kire ni say we nda ye ni je keke ni ya gigi nti say wo fi so beju ni abra ni nje ni na ko sa na me ka kire no Francis Marco. Who catch her lady Francis Cafe? Rebecca say. Mbotani. Wo ne ntina sampra. Mbotani me catch. Wo wo ano. Me catch. But mo jeje money. Ma mbotani me catch. Abi wan kwa hye wo lie. Oh. Ande say onu o won de pe nti me catch no. Say nipa de me ntumi force no ma force no me we ma decide na me de tu nanum. Na onu so pene ye. Nti mu se nani abrepe we mprane awa na me so ta me tra asem sa dia ofre me amemfa ti fi ono ofre me amemfa ni phone da ekosi sa June 11 fina oba an kwa na ofre me amfa nti mu wedem na me te kokoko me bie ya na owrem no no so sa June 11 on de bibi on so bibi siye on de me na bibi da me ka chance say opeso ginani a ombre nti on de sa June 11 fino on ne fi sa Dr. Wanda Dr. so dia brana obana hwe nanim wo na wuno ehama anuye si wa ni nyina ye hama na woni say Dr. Mensa wa kwadre pa wa yaresem enu nti yade bi agige obi ano Dr. Mensa bomodia na ebra Fred Doctor e was 0245 0245 958 768 0245 768 kafefe talala sa wo your ban no kafefe capsules wakosu ekumenu mbesiesi ho e wo ba ye rese kama enka bone no white ni na beko be ma hu su fita wo be ma no ade achi ade san be ma na twikomo low sperm count no mr winya kafefe capsules what daniel ba kwale na kapedance madam bobo so wusko bi nkoko fe Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 we dey be afrefre Nini aba ma papa Nini aba mame ema wadwuma papa onu abejafo masomo asante mampon fi ase no tankochi nini aba ene fie de boja na ene boja we de ano de papa nini aba me service be onya de woto church no akora ne ye ne ba na akora ne ye ne ba wo hu se bi onya fi no dia wona na wo nti no obeso dina sa akora we Jobe Kenyina, who says Mrs. Subema, question book, crazy so. So, and I mean, die, and I'm too good, so, and I'm in person, who said, it's so now, corner, way 77, so we are to again, and what's so better also. It's in your man, so 2 straight up, and the bar. Dear Nabu, Mamma, this come out, be the number of any other, I say, any no nyase what church and what shop on ano e prince obey die na na bi that me ababa pe na me sha baba for kwata we dey baby afefre yeah ma come to good afternoon yeah good afternoon me Ryan kwai Akoma FM Abranche na sema o ke Canada na betre na gbe mu da ho de because o bia wo no na pajo wo ne da baako o na baako na Africa se na me tue na mere o so de ya ge na gbe oha ya ha wana na ire ka no o so ya ge no we the omre kakra and what take advantage ya de ta de no ko ya throw we de so ya ge so we obeba ho
die kan kopem da gen ba na se yehu da pana ma ko pa cho ya su bluku be ba da be Yami ensha papa ɛne da so ɛba clinic deɛ mesɛ ɔma specialize ɛwɔ ne yade hwempa enti wo wɔ ne yade obi bi wɔ ne yade a baabi a wɔsa wokɔ ɛne da so ɛba clinic apart from no yade bia wɔ mo etu ase ɛnkran tabora alhaji walako junction kumase patase brother man kwada so estate bunu east chiman afogos no ti region free 0540864232 0540864322 Dr. Gbedema Herbal Center Gbedema Garlic Mixture Dupa Big Man capsules Bema Numbi Gbedema Co capsules Koko ne Eyem Team Gbedema Ladies capsules ne de Emma Muamudia Godesh powder ne capsules ne eye asthma Fred Doctor ewo 0248 288788 0248 baby abeko biano ubenya bi ato top choco eno de chocolate spread no o de fa pan no mu a Emma pan no eye de ye pa na fe top choco 3 in 1 nso Koko milk sugar bibia wom dada de wunya ne ensuo hye frɛ 0243 033 033 0243 033 033 abusa peni Maa so ho ye nyame adom nyame hia wate abranche ro wo what you say ho mom frɛ no mama wase wodi no anfam mom frɛ no mama so otu wo ya aboa pa mom frɛ no mama wo ya aboa sen mom frɛ no mama se otu kwasi asem sa de wa meka na nyere me meti ya lady no wabom di wo ya aboa pa mun kan kire no sa me kan kire ka kire no nyesa mom frɛ no mama sa anya na mu de ne be ye show kwasi asem sa de wa nka na nyere because when him sports mo because what to me pharmacy ho bo money league eje trophy wo de sorry na wo de mom frɛ no mama why yo me did the Maa Akos I was happening some be a champion is up next with sports Akoma Sports the powerful sports and you feel the free feel every taste never spread